Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le aunanga I te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana u tuai le taavale le ngata whauilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le aunanga I te manao le, ona o omilea. Ona whiriwhiri leo le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Maratua, whātou mō whamau ngai peo lo sua whaantoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. O lo ainga I Samoa, manatua, whātou mō le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autustusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pasifika community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pasifika lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces.
to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it, but she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it, but she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
O le aso lona tonu o le masina lona valu o le deitusaga lua felua sefulu ma leona o le masina o kuso. Ia, le ua tātou sāvalia ma o tātou tūlau ele. E le amataina o le nei fo'i masina. Mo moli le whaamalo ma le whaafteite le a ia iulai. Whaafteite le iulai lo wanga le lei. Ia e me se fo'i o aso fia maso whaanoa noa, maso oli maso le tangi. Ia sa pale fea ngai ei fo'i ma le masina o iulai la tau. A o le ua tātou tu vae ma tini tau nuu le masina o au kuso. Ia, tātou whaatalitali po ani mea mana nei e au mai au kuso. O ani le lei o au kuso. Ia o a fo'i ni whaale tonu o au kuso. Ia o ani mea mana nei o le a mai au kuso. Ia o mea umai a tātou te whaata pena. Ua tō i tua a polima. O le ua tātou tū i tau mea sina ai tepa i mahatango fie i le anga le lei faʻasoa o lo tātou mataisili le langi. A wā o lona alofa e tū mau e le li liu. Ta o toi pāanga whaatia o le tautianga lona whaamaoni i le aso ma le aso. E la lango whaatasi e pei o le tautali e sātu puā. Ia, lona whaamaoni o lona alofa. E tirengese le to sa ai muti vale malava lona fa pale ia awa ia o fa fitauli ma so fo ile usitai o le sa valinga ia ile tausanga ma le aso vai aso ma masina ia fa mai o le tu o le senga ile si lo niu e tau maluelui e malue aku o maluelui mai I o le ausanga fo I le fai ao ile tu vai ai mafua o na maua mafai au se ausanga. Ona o le alofa lava lea o le tua e taitaina lo soifua ma lo uola vai. O iaile manatu o le mafua anga lea ua fuai o na tātou patipatia le nei aso ma tātou tūlau ele i le aso vai aso mua le rei masina o lona valu. O le fuwa tātou whaasifo. O tātou whaasifo le nei tausanga. Io e. Le anga e kau ke kauro I a yungi. O le a fatonu po le vae ruanga tonu leo le tausanga. Sau ia iulai le la ua au kuso. Ia, ua tātou toe whaataritalitini pe toe wha e ne tātou masina o le tātou toe wha mawai fuilea. E ma eu le alofa ma le anga le leo le tua. E ui le tele o taimi tātou te mori mawina ma vai atu le ngā solonga o meo lo tutupu wha fita uli o wha lave ma liu e leu tu vaa. Ia ai tātou te le fuatia I nā le alofa o le atua, tātou te le fesiringia pe ua le manatu mai ea le atua, le ai. Le anga o taimi nei maso nei ngata ai o le valo ia fo. Ia e oa I whanau I matua. Uso I le tua fafine, tua ngane I le, e whapena, whanau. Ia ua toi si taua leisi I leisi. Ia e tātou te le mao whai, se I wanga nao le tangata e le whaitau I a fionga le tua. Ia ona le malama lea. O aso foi nei nanganganda mai ai le tusi pa ia. E sili aku o nga whainga ka ngai lo aso ia. E le ila se mea la tātou tau te temu mo tātou te te. Le anga o mea ua umana walo ia e whainga ka aku mea o le aka ko ia. Ia ale tau te vaa ia tu se atoanga o le a oto atu nisi o mea foi ma tala wha vau. Ai ui o lea. Ia, wha avtai le alofa ma leanga le lei o le tua. Ia o le tau au na masani a siata. O le urupo o ma le motuteli se la fai. Ia, wa foi le tātou porukalame o lewa foi ono tau. Wha tali ia atonu foi e. Te le o tau whamai se mak uminga e malanga. Ai le sa uia frika ko por kala. Ia, le o toi fa au faiva matiute. Fia toi fo I mai manofo du tonu le ofisa I lo no foa. Ia e ato ai fo I le maua faʻasoa ma le uso matua ia po le tama fo ia po le sunga I le lei ataua. Mai atu ona mamalu le fale a manono ma le tausinga futi ma au pa au la tou a inga I le tai. Ia se taimi fo I ona o mai lea ia o le vai aso foi nei e toi atoa le iai a pe foi o le tātou prokalame ta pena foi le tausala ia hana ua lava foi lang kafao ai.
Ia ai toi tāpena lelei mai a wā tātou Media Watch oka po tātou o tonga lau tele. O mea o loo tutupu, sā tutupu, ia mawaenga mawhapena. Ia, to e fo il tātou prokalame lona ato atoa e peio na iai. Ia aso ngafua, aso lua, ia tātou wafe le aso tofi nisi o tātou prokalame whaatalatala noa wata alonga. Aso tofi ma le aso foreile. E fu koe i aka ko e vai fatu fo. E toi fitu na ia muni ao, ia wa fo i o tau maratou tapo inga. Ia o pa ia o Samoa, o pa ia wa taoto o ala tanu o ala o. Ia wa taoto fo ia fatuati. Ia pa ia mai le vavau e o le wha vavau, o pa ia mai manua se ia pa ia sa motu tele sa la fai o le motu sa. Ia se ia pa ia puleono. Ia o pa ia fa mai le oso le la se ia pa ia le ngoto le la fiti uta i fale a lupo. Io e leone leu fitia se ia pa ia le teisa masama. Ia o a uma fuafuatanga o le mata whanua se ia pa ia le siu whanua i le vau tupua. Pa ia mamalu. O Samoa, nu watu fatini o tausala, to uli ma to sina o le au puputoa ma le au whaitaulaudu. Ia ai a mai mamalu o le tua a wā o mamalu ia pe tātou te sulaina, pe tātou te le sulaina, e le aise i ota e ave esea. O mamalu o le tua, e sili lea. Whātalo whale e sofa manu malo Yesu Keriso. A whea tuai wheo i o le tala le lei, ia, talo whai. Wo misia ngai au ka maa whale anganga, ia ngata i leo se uta maa whale anganga, ia pasta waita, fata, ia. Male whale tua melody, Matou mafuta fo i nei a Amerika ma le sunga pasta Junior Jang, VOC mai San Bernardino. Ia o le ua sauni, ia lau e lunga le valele. La ua malangantu i Samoa. Ia ua fo i fuafuanga whaale ainga le whai unga le vaiaso. Ia, pui a au la vea i o le tua i le folaunga. Au au tu fia au toi fo i mai se i o tau misia si o ta mai a wharamaiko. Ta lo whai wharamaiko a mai oe. Ia, se taimi o se aso. Tātou whailoa, ia me se fo le tātou lau mua le lupe fo i vau ese. Ia se taimi a watu i lunga le aso, le vai aso fau e hae le tātou waonga, mana tuantu e hae nei, nā nei. Ia e au tau te popole, toi e watu tasi le vai aso le nei tau te toi tāwha whau ai. Toi e watu le vai aso le nei tau te toi tāwha whau ai. Ia a o le vai aso fau loa. Ia, aso nga fua langa lau tau vai tua ia iulaina iai au kuso le tātou me iai ia le nā aso nga fua leala e vatua ia o tātou iai ia ona o le head boy lea le mātou lo mua le i le temiri nei o le fionga ia wharamaiko ia Enderman ia leala e tele le fisisi le mai o le tātou lo mua ia na ua vatu lunga le tātou whasisilanga le to mua tuai i lau whaatalofa e whaato e le aso se furu ma le tasi o kusolo no winga le aso ngafua next week. Not tonight. E maola o e lea sai li semesta mua e ke maor ka kufale a o ngangangi. Ia maria lo finga ngalo. O e ke la kula lo ka kufai kuko. Ia e wha malulu atu leanga o le aso asa tauna amatai o nā nei. Ia e peitai. Ia mo mia le whaia o ngasinga vai aso vo ilele kau relax ke isi langa e whaisi ve velor kau Amerika. Ana watu ina tuilunga. Ea e ai tātou i le aso ngafua outou ma fo i lea na whātou ai mai manisia outou. O lea tau te tāpena, o le aso se fulu. O le aso se fulu. O te loanga te lea se whaale tonu o le finangalo o le whai posta. O le aso se fulu e amatai, aso ngafua. Ea, e la vea i ma le aso lua. Wa le aso lua o le aso sutasi. Te vai atu o uma hana le na malanga i Amerika ale pi tau whaale tonu e mafau o le whai posta i le tatou ofisa. O le aso se fulu. I le fitu i le afiafi. Mafai ono tau tala au atu e awhale ono o te tala le tatou whale aonga. Ae mo o tau i a wha moe a e le tua e kua talua te tala lo wanoa. Tolu awa senga o te tala ina le temire nei. Mua o le beginners. Au ina fo ilele o lau wha Samoa, mai le ngana wha Britania. La iei tātou sengare nā. O le sengare nā e whai e lunga o le tātou Zoom. O le vasenga o le aso ngafua o le wha matai.
Ia, o mea ma e la vea I lau tautua ma lau tāpenanga o lau tautua upu whaamatai. E au fia ai le tautala, o le whaatō whaala inga momoli, o manatu whaalia, o le whaatapenaina, o tala noanga, o le whainga o saofanga, ea e o ai tūlanga, o le sii vaenga, malava e whaatapenai. Mea ia, e te maua uma I le vesenga whaamatai. Ia, le stala I le asonga fuale na I le afiafi. O ngai tauna e vave atu le afole ono. Ona e afalo le fitu. A mata loa le tātou vesenga a mata. Ia, I le asonga fua. O lisi tātou vesenga I le asolua o le vesenga whaaumanga. Ia, tautua tua vai, tautua tua lima, tautua matavela, tautua afutoto, wa uma tautua, mau fai vai alai, le tunoa, tau fafo, tau fale, tua mauta, ia, e mese fō le whea ngainga I le ava, tufa, palu, faʻasoa, ia o uma tūlanga o le ava, a ngai, ia mavaenga uma o le ava, e mese o le folofolaina o whaalolonga o sua ma tūlanga uma. Ia e te maua lava, I nā I le tātou lo mua. Nā la la so, pēr nau whaasa o mai tātou posta to I whanu le se fulu, not the 11th, and so for next week. Ia ua mafua no wafe, o no lau whaasa sa alofa na molia tuli. I le mātou head boy o le mātou vasenga, o le head boy la le, o le fionga ia wharamai, ko head boy le a onga atoa, e le na o se vasenga whamatai. E head boy va, i le a onga atoa. Tātou velo iai, o e fo I le te Amerika, Australia, mafai. O na ua ilunga le tātou website, o le tātou Facebook, o na fai le tūlanga o le payment. Se lau tala le stala. Na o le registration na se lau tala. E se lau tala la I le atunu una I te au mauai e le se lau New Zealand. Mo tātou ai New Zealand, se lau tala New Zealand. Ia, ai Australia, se lau Australia, o e fo I le Amerika, se lau Amerika. Ia, leanga o le nai e te maua lava le tātou o ngā, ia, I le tūlanga o le atunu ufo. E laku wha Amerika, whaeraka o ngā I le laku wha New Zealand. E te join mai le Zoom o tau le atunu I fafo. Samoa, ma Amerika, Samoa. Ia, to e matala tātou le so fau. Address le nau tu I nā tūlunga. E te tala au tuai. Ia, whaatalofa. Ma le whaatu lima le nā, ia mo o tau Samoa le atunu pele le loto. Nai mātutua o lo, mafuta mai le rivanga o la fiafi le tātou porokalame, ma loa fua I la ua maua, ma loa le ono sai, malulu. O le la whatu a matau no uila le malulu, talu no ufo I mai. Ia, whai le lei lava o nei o tātou mātua, o tau fo I e whatu a o mai mātua mai Samoa, ia Tautuana ma o tau, ai le lei o lātou la ei, ia wafo ile ni taimo le malulu ia ina ia mafai ona maua le mafana ia ni fu taimi ia hata alofa le na mo olofa tuai fai fe au mo to for tu ole afia na nafi sa mo wale ava noa ma te ma te lotu no la tu mo molia tu sa fai fe au le io si vakula wakale langa po el mako wakale nga po ave ya o misi ya unga I ko vakula kale fa mo le a per le usentinga tu tatu che no o tai out ma soni nga masane se matu la vai kale se le VPM ala fifilana po na mo wela va no ai la unga ia sitasio wo mai fa au mai America ile sauninga le campaign le VOC I Henderson le tau te sila mai e sungai le to ina le te tai fo I le pulenga ia ma le faletua ia pasta lilo maiava ia ma faletua ia me so ni so fa fianga ia ma le se wola le sungai le fai au mai America I San Bernardino I America e sungai pasta chang kakale ke vai ule pi fai pelo kala lo luli mai le ia mo foi maleva no te alu ai e fa fea o ulang fa porika dale sunga fe au na po to tele foi lana I tangata o le talitonu mare kalesia le VOC Voice of Christ
Mātou whiro ai fo, telefoi nei niso si o mātou nu usa paitea. Pei whala ile video na no tango watu fo ilunga o tele lopo ile video re na ese na ia o nai pis o le usu ngā fono si vaenga sa fo i mai Samoa. Ia nai o le fia ngā o loto o awa noa wha benei. Tātou te asiasi mo tātou mori maui nai tāpua inga ese e whai ai lea tua. Kasi alea kua kau kapua iai. Si vanga ngā ua kako kapua ia ala, makako kapua ia pūra manisi o na tau. Ia a o awanoa le au maua. Ia sa mawhai ai fo i o nā siasi ai i le sauninga. Manai ai o le upua le tua. Ia e whai ngofia le mau na wha malosi e le sunga i le whai wheau. O le wha malosi fo i le mau e tupu le whātua i le taulongolongo. Tupu le whātua i le taulongolongo. O le tāua ia. Ai, o le whaperitani o le maulea. Na li lifa ia i le interpretation a le whailaunga. For my faith comes by hearing. Mga kofo yung o le whaasamoa lai sau e sa o le leia. Awai o le me foi leilanga o ka konga fiola e a o kuspa i Samoa. Ia o le Samoa nga waka o koe le Samoa nga ngai ko inga nga whalili ua kuspa ia. Pe ua tātou walua ia. Ai e tango nei e whalili mai le winga o le upu i le whaperitania ina le toe whaperitania i le a le ua i le tuspa ia. My faith cometh by hearing. And hearing the word of God. A koe ku se si wha makalanga wha whai ngofi e wha mai. O le wha tua. E sau le wha kua. Inga ua e wha longo. I le afionga po upua le tua. Lono winga ma mari wha maro si ar whi au po. O mea o malava e kupu maalu kukongo oe e mafuai o ngā punga mai se unga le lei ma se unga le lei. E mafua mai i le upulea o le hearing. O le ia le lei lau hearing. Ia le lei lau whaalongo. Langor kako whaaliunga le sa uaifa mai e tupu le whaatua i le tau longo. A kau longo la. O le ase whaperkangi o le upule o kau longo. Ia, ai kei roa o ia o wale lei kere kou whenga ngui. Ai ole mafua anga kongu lea le ke le nga sese ai le avenga o mea. Ma le kupu wai se whakua, ai kupu wai se ika, ia ma kupu wai le masaro salo. O nga ua le lei lau whaalongo. Ole maa ngai ai o lau whaalongo na po le au mainga fo ia sunga le whawhia ngai. Simple yo ole fai upu po le verse. A ole mana yo le talaina. A le anga la lau whalongo. Ma lau whalongo lo fai kako uma. A le anga ngi lau whalongo. E ole me kupu. E se uma mea e ke avea. E se ma mea e ke faia. O nga kupu ai le o lo masaro salo. Ia, o ke kari kongo ore mea ngā le kupu ri ke le ore kaimi a kako. O le mea o le AVCC ma le mea CC le iei e oki le hearing ai mai se ala ko inga me fu ile le ele pe karinga ma tu fa fonga na tu ai o le leanga ai o le falongo nsa ma na ia fa tai tu ma fono vai tau longo means proclamation o scripture of my and faith becomes by proclaiming the word of God. No, it says faith comes by hearing. Ia ai whaare liu e kā kourukus pa ia whamai e tupu. A ole mea la ia whamai e sau longo winga. Ole mea le ole whaakuakua e sau ia oe pe a le lei lau whaalongo. A le anga le whaalongo e le se whaakuakua e sau ia oe. Ele kupu foi pe le sau so whakukua pe le ai so whakukua pe ao ki rau whalo. Ia o le whaama mawhale nā foi mo le neia fiafi mo tātou. Singa kako o Tautai A'e o le design māsangi alea. O le material māsangi alea.
a maka fesinka ku fa malosi lo no winga ale leila u fa longo ile leia mangingo yo mea uma makula u fa kai kai ngale o le leio le fa longo me fela ka ko a le anga ngi fa longo le afeki o me ke faya ya a le anga la fa longo e afeki e ma mea ke faya ai a le leila u fa longo oka la va kul fa kai kai nga o le leio le fa longo o saulo nga sai lua i ngai le malo maia nga ve se ai longo ko fika u kupu le leila nga fa longo fa ko winga ile ku Samuelu fa ia saulo fa siokia amaleka fa siokia mea uma e o ipovi pepeki ma mo pepeki o mea pepeki alu uma anu loa ma Samuelu fa akongu saulo ai onga o le leio le fa longo nga lu ai saulo fa ingisi mea ai fa sao inga ngisi mea ai fe silia ku ia Samuelu e ala ile fisidia le ku fa ia ku pole al me wole ai fai mai o fa sao inga le ngai manga ia e osi e le kaulanga fa mai ro markala ale atua e le sili lea le kaulanga ngai lolo fa longo pe e sili le fa longo ngai lo le kaulanga ai sili aku fo ile usikai ngai lor sa lo li au de ka wo de au lo e sili le fa longo i lor kaulanga ai sili aku fo ile usikai ngai lo ngalo lo ba mo ngai lor kaulanga was so kaulanga i lo ba vela dato o le ngol fa longo nga le ai singe ya me ai ave se ai le malo ave se ai le kupu masau ai ale leila fa longo e sa o le sika ka nga le leila nga fa longo o isa ako e le leila nga fa longo kai mi fo ile lewa angor ko ingo po la nga va ai a o le ua fia fa manguia ia e sau ai fa mai langa kala se o ra kango ku ai de kama le a o le kingo e sau a o la o fa longo o le leo ia ku o la ku salanga sa o langa fa longo ai ua le faia le mea nga fa longo le le a ua faia le mea ua pai ia vai le dangerous le mea le angol fa longo e le anga lo la fa longo pa ua le me ke kari konga o lo pai ai fa mai fio nga le tua e kau ke le o ko e sava vali le kingo mai o mea a ua ka ko sava vali ile fa tua ai a le anga la le fa longo ile me fainga isa vali fa ku ile me o se vali fa ku ya ele que fa mai le e sili le yo ka e fa pe sili de e ka kai pe ka dinga kulo wa lo noa pe ku kudi ai a fa ya ku sign language enga ke mangingo le ku sa la mo ko mangingo inga la nga fa longo e la sign language alu ale ka le fa sa ole a ore ka ngaka le ka dinga le fa longo ai uma fa amana manga ai alu ya le ai ku purgi vai kai e foi ka ke vai aku ai o ka le article se le mai le singu si pe non e ma fu o fa ku o le ngare fa mangingo mai o mai kusi mai nga o yer ka la kur nga o aver ka valer malo le official ma le falor malo e ale ko fa sa o mai leo e se ele i la kuse nga oi se ka vale se malo o le ka vale o le private ka vale ale tangata na paka i lalo le official malo le wa nga oi va a o news ngai mal painga wala nga ruenga fo ile mo ke yai o nga ruenga fo ia le leila fa longo le leila va ai ia le lei fo ila lo ma fa ia ale wa ka kusi la ola le me fa se ma le me
Whaamana si au nā mo tātou fu ni vanga na fiafi. Ia le lei lau whaalongo. A le lei, o ngā sau leo le whātua tua. A tupu lo whātua tua. O le makua ke leo lo whaamoe moe. A o ngei mea uma. O lae tū mai a ile tua i tua uma o mea leanga. E ku kupu ai wā venga i whakua kua. Tu tupu mea uma, tupu mea te tele. Ono le whātua tua. Ia mahalo ale a fai le a oe fai roko rua ki ro maka ia wala o isi karangua le whakua kua ai a whakua ko kongi se furua ia fa mai le iranga lai wo mo mori or ka vale uku mo mor ka e me ko kongi se furua ia ko fer ka ulanga fa mai ia a fu ko pa wanga me fa ka wori ka ko me le ngangi ia fa marsi au mo tatou tūlanga le leia le whaalongo le lei e le lei foi mamea ka ko ke fai ai a le anga le whaalongo e se ai ungo fa msingo ngai au vaku ai e se a me o ka la e mafua e le anga le whaalongo a o le sila tu inga tangata e le fia whaalongo e se a me vai aku e se foi me a ia e le a whaina o le tangata i e wha o le tangata fu e o inga so e fa ma wala o ka lai o Marcus pa ia ka dio me o le o inga so e fa ma ia e le me o le upula e fa mkana mai fa mai e nguti palaina vai o winga ele ngau ele e nguki se vai e se fu il fengo afio nga le tua e se fu ia il fa mkana ingo me e tutupu pe a fa pe tatou tele ia ai o le whaafitai ma le whaamano si au mo tātou. Ia le lei ia lau whaalo. O la tau o lo fia la fotupe mo Samoa i le unanga e awhi e i le unanga li tātou digital. E whao ngai le la tau whai ngā paanga ma le ClickX. O reiti a le ua iei le teimile nei. Ia mo o ele te tuu fisili ma e mawhau pe a lafo se kupe i Samoa i le amatanga o le nei vai yaso. O le tala au se talia ai whaaliliwina mo Samoa e tala varu sumar fitu sene. O le tala ni usila e whaaliliwina i Samoa e tala lima sumar whasene. Right now nei, iau ke rea loe makai au. O le tala Amerika, lua tala fitu susene. E whao ngai le tato digital mobile app, foi le por cash app. Ia ma le tato whainga paanga ma le ClickX. Ia, ai le manga ia. O maor wha malosi. Ia, e sa vari loa kai au peke kangor kai minge whao ngā lau cash app. Ia, send lo ma le tatou rate lana. Ia, a walo tatou ofisa. Ma le tatou company langonongo sua digital. O le isi tatou tau or pensini. E le ana i vaenga ia vatu mo oe. Pa un tau pensini mo i Samoa. O tau Samoa le so ane tuai. Pa un tau o le or pensini foi. Ia markarasini le ua i lalo le tolu tala lima sumar fitu. Ia tūlanga foi leo le petro po le pensini. Tūlanga o le kiso, tiso, tolu tala varu sumar iwa sene. Ia ma le tama o kāla sini. Ia tolu tala fa sumar varu sene. I le lita. Per lita. Ngo mākoi Amerika o le per gallon. Ia o mātou New Zealand ma Australia per liter. Ia o nei vainga nā fuilele mo tātou i Samoa. Leu whaafai ngofi atu. Pea whapeo e kauku fasiri o ele whailau tā vale. Ai tau mawhau pe o kai si kuelo wano e ukuro ka vale le taimire nei. Te ilo le si whainga o le ukunga o ka vale. Ele le haro fiso soangia fo o mea ia o mea tau wau. E vatuena i advice ai loa o ele au ngamo e au for whaia. O le kele o lau wa ai le uku ka vale le tele nei. Au te lo fo e mau ele to tele o matou ainga. O le kama fo ile le alua se e mumule mo li fa kwa. Ia, ke lo fo e ko ke le aka ko sa mo la vevere melia. O le alua se e mumule mo li uku. Tu sa lena i tango fa te inga la, tu mu le ta vale se lau wono sfulu fa te inga. E ke fa aka lia se ia empty se lau wono sfulu lea. Fako a e koe kaum whai la ia. Te loa la u sa soani mo oi. O la u skei uku ka vale. Ia ai ke lea la fu ile le ngā oa ua whai mea le ai a o nge ngā
o so ki ngale a inga o so koi mai si o fa nga fio so fio koi mai si o va ka mala nga so ru ka maka nga la kala ka la mo di a o skai di le ke fai na ona ku mo la ka vale ke va inga o nga me ia ila lo pa ka si pa wo me ia tong ye lu su kala ya anga fia me ia ila lo mangwe pi fai pa fo ile le fai poroka le li forka mai la nga e va ia kwa la sa poroka mo tong ye lu su ko ke runga le ngilor kam fainga nga tu te lo to le fiore ta vale so le e kai pe ya oi e fe alu i mole manga vai le so ako o i ka ko fio ki mero mole manga va ia ai foi la oi la fe alu ai e fe alu i nge fa kai ka inga nga e kau nga lala i ngusinga fa vai nga singa ka mai e o arko nga kama foi le nga singa u kama chip sa po singa u kama pai kama malai so le e lava ya nga mori la le winga la o mata nga fa penga foi so songi nga la ngole ka fe o ko ui pensingi tatou ai kama foi le nga nga kumu ar ka varenga ka mi ngoia e ai lalo ko ya fe luas fulu o tapap e ke vai foi la e ke fiu e kau sa iri pe la ka me kau ke makangi mengi me o isi vai ngole afi ai vai aru o fainga e vai kunga wa makang soro mai vai ngo ko ki ngole afi ai lo le le la vai le afi ai pe soli e lo foi le afi ka vale ai pe fuori le la vai le afi ka vale ai pe koko kama foi le uma mai lunga ko e mawara ka ko fesi ke voi de mahanga e mangongi manga ya ai pawaro nga lave aku inga e o ki kofi e ke mawara le pengure kama foi le e ko ru sip uma swa vai roki ai e la mulam peng kofi awalang e fa ai peng kofia ma e fa ai e lea mare pefu le afior ka vali ya fiso soangi nga ke de foi ngi fiso soangi ya tatu wor marolonga o le wo vai atu ya o sa vari mai ka maro ko fa kasira ka mara mala me le foi pef si sa foi ka fa ya awar ka e se foi nga fai filosofia si ka ko fa ka logo foi la po le foi sa ka filosofia ile me or ka vale por ka vie fa empty ya la nga ile ka ngo vai se fai suki e ferro ele make sense ile so fuanga ngai se kanga kai fai suki ai ferro ai ma se mori pa mali era un marno o saudo le si kai mi ko sau mai ngi usila o saudo fai ngaruenga o fai ngaruenga la ma ya la ngaruenga ila si o kau songo ro maka mai sa mor ka o waru ro we vai o tara le si aso ya o ko kai minga ka ke o masangi ke le ai fai nga ko inga ko li ma fai nga karangoa ala ngi usila o waru ro we vai la ke fia ko la ko mala ka vale ai virar ka vale ka maro ka vale la ka mor su palu manga ia mawala lo right a funga o la kuroa la mau makafa fak uso o kala fa mai kas ku ulo ka vale ka ki e la ka mare ka o la ka mare o no kere ilo vai si leva ku ka mare la ka mare se pengi singia yo fui ai lo mi mika fa ka Ola marca vale soro muri yo tara e leva ngaru ese me marfale fa marca maro ya se uso asi ka fe ko il fa il pamulia la ngorka vale le ale ka per modilia ile ma fa ngale le la ngau ole lilo no ma fo kafe nga ura kwa ngo so mai vai nga ura kwa ku singa du se furu ore mori de ka pe ore mori ore empty au la ke la fa fo pole ase mere ka fa ka mai fu ile le po se e ka fresh na pole ase so ai fa mai nga ro la kwa se uso ko ka male nga o mi fo singa di makara si ka pe mori ore me nga mawa pia e sa nga fe aru wa ia ile fa ka kor marlonga a foi mai a filo ia sunga ya kot far proclame ni vanga fifi
There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pasifika community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pasifika lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Ia, wane ngalo le whaonga ino tātou au onanga na, Tali Malo, Tatou Hotels, Anavamoana, Tatou Sanita Hotels, ia misili Tatou Hotel le Moatoga. Ia, mention ia Tatou whaalawi loa lungo le Tautai A'e, tau iai Godfather, whai iai o te fia moe i le moenga le whai ngō Godfather. Ia, ona watu fo ile o le tali wha, o le discount wha Godfather, whai iai o te fia moe le moenga wha hana. Ia, watu fo ile o le discount. O le discount pito te lea lai o lo moe le moenga wha anai. O lo moe le moenga wha anai male a. Ia, awa uia a wha pe te la tuata uai ia o te fia whaonga inga le discount a le upo. O le kamala lea, ngā o le VIP. Ia ma. Ia kere upo. Lai langa foi ai aru na tau upo ia no inga e filifili e po o au po o mau po o sila. Ia mangko la aru umara na makokoko. Me nga fa koi. VIP. E mo ngore rio maurenga ya ai fataru vatu sumaya metala maya au lo sunga ya il fata mau fana uma le lalangi okay fa ko menga ga e se ala ukala lo fa ku etau e te fia moe le moenga wha Godfather. Yeah. A leo ke wawa ia kore wha pia mai, oi ae le maua se tu ai ngā discount fo le e fia moe ia Godfather. Sorry. Okay. Leila ke ringa oe. E mo se ke discount. E mo wa ave mo mo eli. Wa nga wa sa ngi fa mai we Godfather o isi e chief. E sielu. Ia avela ia saola ya chief. E nga o me va ve e ko ave ese discount ali e falkari malo. Ia. E a mai le nei aso ia o fo ini au palo na fai. El palo ala ka fai fo fa kum ka vale ba mo pisa penching ka vale. A mai sau ai kia ma sau me ko kia le fa tari le tunu. Wa ola ule fainga e ku fa kumura u ka vale. Ia ona o fero loi pe nga wa ia. Ngale me ia ka mai poroka. O se ka me suka la ko so arbiru. Ko ia. Ala we ai kia. A faro fa kumu vai. Nga afar ka lo ke ia fa kumu le vai. Ale anu le leer ka vale fa kumu le vai. Afar pingsingi vai. Ia. Ole ha se ku inga. E umina fa nga to inga kangelia. Ai. E umi. E uminga ku. Na pau mer kamanga ele sa ka vale. Oh. E mala la po mix foi le. E o mix foi mo si me foi e kaunga elo mix pensing. E que se ngoro mix pensing ile anga fira ka vale. Ia. So nga kanga ka elo mix. Siri ako e vai ka por kala me e lo ele tunu ola o me o mai tate faʻasoa e ole tunu fai vai ke o mixer i le vai i le ko nga pingi fa peanga fu fa le fai mare poko fai mare poko eu cargo foi nge meu pensingi o la foi por le corvas carvo o la que o le westpack foi de masingi foi que era cola cuca vale luma le maga ia ka vale foi ka vale que a for ranger foi ko nga foi la po eu la cola fa fa pesi fa kari sa ki nga nga lai o masingi ala fa kari si eu ese la bo lo pro ele ku kwale ku fa per kala finge para uma le se mea. Mas se vai nesse account. Ja, fai mai. Nesse mea fa mai. E sau lo, e kan kwa nesse mea. O la fiole o ke musu lo me va nga wa o muske um. Are o e lo kala e fa. Alo ke are o account finge. Nesse mea. Se vai nesse account. Ai. Se nesse mea fa mai. E sa ka ku wa de sau lo pe o nesse. Ole mera ngai kupu. Ole meri. Ya,
A me fui ngi aku wakile le Samoa. Pa ko le. O le me fui ni fai keke kala so nga. O so nga. O so nga o Samoa lo me. Lai por le mako. Lai por le matu va mai hawa I mo ki saungi mo ko fo I LA. Ya mako velanga au hawa I ko ki api o sikai le au ke Samoa fai sei. Le ala kau fai a ponga ngai kau kokongi wa Mr Falai ma. Ale o le kenga la le serving a mako. Ale au ka fai mar fa fingi. Al fa fingi ki ngore de ya e le fa kusaria foi le ki ngore fionga le di pule. Na ya e ki ngore de pai o le mera ke kai. Le kai mia ko le fai a le mo ke kumu a mare au fai a wa ngai le mo ke fai a mako kala fa. E le o se vinga la mako fa fingi o le ese le lenga le mo ke au ai uma isi kengere. O le umanga la wa uma mea. Wala mako woro I kokongu e fa ora kala la o fa kulo po hana e po fa o yo fa la o fa. Ma ko uma. Ma ia le wa se ki wa sa uma ko fa. Ia kisi aku rois fa. Ale lo que falla. Ia se danga kisi aku rois fa finge ngale e se ro ka ko wola ko. E uma makaria ma fa finge. Ia kisi mai lo. Ai fa Samoa. Ma ia nga kisi mai lo adu. So o Samoa sorry. Kwa re mari ngai ku di. Ia ko inga mela ia e mo la se fa pe ai se wa I ma yo ai uma ngai yo. Se nga ka fa foi I foi ko kuanga e ka ko kanga iso se me o le se me le mo wo se Samoa po fe la ke ri e mo wa Samoa ia wa tupu mo la tatou tunu. Anyways, ona o lea wa o tatou te mi fa tulanga ina o le o mo tatou so te inga. Ma se tasi o tatou wa sponsor malo si fo ia ele to na ma line o tatou office. Se mo ko fa mo ngai makala mali o ke li o ngai makala ori mali. Ai ona o tatou te mi le uto es furu minuto tali tu la e lima le te mi manto ya o te ronde. La tatou kolosi Brisbane o Italia le ua stand by mai le tasi o tatou wa Samaria ngalei ya fa wo fu tatou faʻasoa ya wa fu le ni au nanga mo o mia au nanga faaloia tulafono WT lawyers ya pole loa I Brisbane Australia le fionga mataia ya me se ya o si o fine tamaita ilo ya Landora o le ro pe Landora o makai e se o fingele ya se uma pe fa ilo mai pe la o. Yeah, welcome back. Yeah, or shall I say it's myself to welcome back. I'm a lot of for Maria Lo Fionga Mataya, Yamaritato officer Malu I Brisbane Australia, WT lawyer. Yeah, malo foi le ono Simon Tauata I neva ngole afiafi asiata le ngata foi le ataua. Yeah, te loa e vel neva no e fatalo fatoi pa ia man malu si o tato tunu. Yo tato tulanga fa lupe malo soi fu maua malo lange malo foi lon sa. Ya, tate tau foi ta lo fa la le le tua. Ya fi fo lo to bo le ya no fa o tato. Ya ai ona o le tato. Te mo si mo no foi si le va tau te le toi tal no o mai Brisbane. O mai le tau Brisbane. Ya me se fo io ni me o lo tu pul tato community fa bo le la u fionga. Ia whaptai lava mo le whafsili, ia lo whapena na mahanaia ia le tau nei Brisbane, ia e lo iei fo, lo manuia foi me uma o le aise talavale pe o upo o le tato atunu o telena whaita. Le ai lau se talavale o mātou whaalongo ina nei vaenga o le fiafi, ia po le nei vai tau o lo manuia tusa lava I mātou le nei vaenga, le nei tu o le vai. Malo faaftai tele tulanga ia o le tau maua nei vaenga o tou le o matu tatou se Singapore ma Conja Days ma tulanga pena ia se ia mai sina tamai o tonga community ma le support the community tatou Brisbane. Ia sa whapena on whamanatuina foi ia le tuto tasi o tatou atunu I nei Brisbane. Ia sa whapena on whaafoina foi le ainga Samoa o lo whapena on tu foi le ia se tasi foi o po le o le tua ae whaasino le tamaitai loia ia Landora. Ia sa whapena on whamanatuina nei Brisbane. Ma nai o wha moe moe
Mānai ona set up, mānai a foi whaafiafianga o le aso, ia ma le whaatūlanga ina o mea umo le tātou tūtō tasi nei Australia, ia o le mānai o le mea o le langolango o le tātou tangata, ia ai langolango o le community foi e leo na o Samoa, a o isi atu nu sa whapena ana lava atu i le whaamoe nei, ia tā sa mātou fia whaatasi, ia wal whamana tuina o le tūtō tasi o se o tātou atu nu. Malo whaftai, ia, whaftai tele lendora, mai oe, tau maua tua nei matu ofisa whape o le ua, whaile sua whamtai o le, tamaitai loia ia lendora, ia, mai lendora? I'm good. No Magai titles yet, but hopefully there'll be a blessing coming sometime soon in the future. Siaka, I'll leave that to you and our side of the family. But yeah, we're doing well with our work. We're getting lots of inquiries and lots of interested people. So that's really good to hear from our platform with Tautai A'e. Ia, le nā tonu la le sa o la se ua fine. Ia, awa te pole o matai, whailo matai o te matai mōmua mai sat paitea. Ia, whatoa e matai mai la, ia le lai ngō siuta mai o i whalwha manisi o. Ia, ai malo le ono sai malo fori tautua. Ia, tātou alu mōmua i tātou, le tau te waisa vaenga te fia whaafsiri la mtangole, ta whataruanga masi. Nea i kako anga ile. Whaalauroa kapangi. Ia, malo whaftai. Atonu o, telefoi taimi alu la tau sanga taiti so tātou whataruanga. Ia, ai doe whaafsiri atu. Wa ori tātou au nanga e lilifa lava i tūlanga. A taulo ia, ori ke leo makakalo ia. Ai le leile toe au maisa o lava e lau fionga matai a malau soa tau. O le antonu lava tu ai ngā cases e handle le o tau. Ia walanga aka ko karangoa i lo ia. Ia ola lo ia e kaloka i kangaka, o lo ia kakala i kangaka, o kulafongo, criminal, o families, ia au matulanga. Ai au mai tonu le specialty e tātou wha mole lo whionga matia. Ia, whaftai o le anga i saoa i le fesili pe ona tū mai. Ia, ele lei alfa lau i loa atu le ngangana Samoa. Ia, ona lafo atu la ia tamaita i lo ia i Alentora. Ia nati whaamatu le ngangana whaperetania. Ai mole lau i loa, mole wha lau i loa ina o le mātou au onanga le pa ia o Samoa. Ia, e o le mātou o fisa mātou te ngafa matangata wa whaina mai ta avali o whalewhainga luenga ia ma superannuation pe o mea ta ua ia e tolu lewa mātou wawa ai o le whape nao na so swani foi malosi ia le au onanga le Tautai A'e po le Blue Wave TV ia awa ia le au mainga o tangata o tato atunu i tonu. Ia, ona o lātou le lo ni o lako rights, ia, mo tangata e a whaina mai ta avale, ia, o whalewhainga luenga, ia, ma le superannuation mea ka o TPD claims. Ia, le a lafo atu i le tamaita i lo, ia, na te wha malamalama atu i le ngana whaperetania. Yeah, so as Nelson said, it's car accidents, work incidents, as well as claims through your superannuation. I think the easiest thing, like if you're not sure, call us. We're happy to have a chat. I'm always speaking with people from Tautai A'e about super claims, accidents that happen in different states as well, Sydney, Melbourne. So we're always happy to have a chat. The best thing is just to pick up the phone and give us a call. Malo whaftai, la wama tātou i vaenga mo te lori tele ali al tau oni so tātou whataranoa sa pie li rifai i lave vema manu ai tono whawhainga ruenga. A le mana ia le la tātou me ia e vaenga tau o whanavilavi tau tā vale. Car accident. If ia uri wa kausa lau accident wha Amerika. Car. La tātou o tūlanga. O ka ika lea e le ua so ai le skankala ka vale. O awa e ngā mua e ka kaunga uwhaia. Le ua so ai le skankala ka vale ia i loka i lota ma fau o lai ka ke sao. Ai ka ke le o mau ki ngopo o ka sao. I le mele ua so ai ngai. O le fesiri. O awa e ngā mua e tau ona uwhaia. O afo i ni au right. E te tau ona o mautinoa ka vai hau i le vaenga le watula i mai. Whabore. Amata mai ia le se tali i lau i lua soa.
Ia, o le mea mua lava whapea ua iei se tasi o le tatou community ua whapea nao na hawhaina i se taavale. Ia, o le mea mua ia maua ia details o lisi ave taavale po le at fault driver. Ona o le tūlanga le, o ia situations mo mai e tangata mata ofisa whapea mai sa ula vea i le taavale, sa yellow car accident. Ia ai toi siaki aku. Ua le iai ia details o le tangata lea sa soala taavale se vai ane ale ia nei afiafi. Ua whape naona le maua ia details uma o situations ia. E o le tāua na o le mea mua. Nana tupu o le whaalave ia exchange a details i taimi uma. O le ingoa o le tangata. Ia pue o wata o le taavale. Ia maua ia le telefoni o le tangata lea, ia pue o le mea tāua, ia maua le laiseni, ia pue le ato laiseni o le tangata lea, luma matua, ona o luma e iei uma iei details, a o tua o lo iei le address o le tangata lea, ia e tāua mo le whatumunga o forms, lua, ia e tatau lava ona whafsotai ia emergency services, ia o mea tau o leo, o le ambulance, ia a whapeo se whawhitau li serious o mea tau the fire engine or the fire brigade. O mea tau ona e tolu e tatau ona whapena ona whafsotai ai. Ia ona ngai atula ia i fō mai. Peo o mea mua ana lua ma tolu. Mea mua exchange details ma le lisi party lua ia vili ia leo, vili le ambulance, vili le fire services, tolu ia ngai atuloa i le whalemai. Peo me tāua lava nā siata. Malo whaafitai. Lea lau o ula vea nei le taavale. O lea o te sao. Ua o whaina. Ua o manatu e whai uma mei wa e sau no mai eilau sunga loia. Ai ua eilau whaafefefe le iso ulai sengi. O lea, amai se te tau pēno ko fru ma whai mea ia. Amai sau fau tuanga le lei whaare tulafono a le etau. O so lewa kukupu menga e sau ngoa mai ai. O ula vea fo ila o so ai reska kala uka avale. Ai o le mere waka ukupu ia. O fefe, po o popole. E le so ulai senge ave ka avale. Ia, po o skali a me se au tona ina. Se amai se fau kuanga le lei a lau sunga o le hana me tau no fai o nga wa vele le yo so ulai senge ma mea la u fa le yang o a le ula vea le ka kera nga o le wa ki nga mai ro ka kau a o ro ka kua o ro ka ulu wa uma tu no pena fa mo ia o le mea mua e le pefa mai e le so ulai sene o le insurance le ia o le CTP insurance o le insuanga pefa mai e so lai sene pele e so lai sene e te anga va ala ve e pe fa pe o e a fa ina se ta vale e le o se falta oi o te lo tangata pe o fefe e o atu nganu tu langa na o le fio mai e li poti mai pe o le pe o musu e li poti o leo ia ai tatau ana va ai le si tu monia au e whape i fone ia leo ia e ielo sala lea whape whataita inga ielo sala e lua se lau tā la ia ona wo e alu tā vale sa e le tā tauna le e le alu se tā vale ai a tātou wawa ai lesi tu ia e a whaile process lea e le ngata e mau elo so soani ala i rehabilitation ia e ala le physio ma fō mai e whandu uma e le insure e totongi la tau ia mena e fa mai mana o mia so ta tonga e ave private hospital e fa tino ia ta tonga ia e te le fa tali se public o le nga o le positive nga po le benefitina o insure ia le nga ave uma o le private system ia ma le mea muli a fa pe wa fa ina oe ma fa ina i longa luenga ma fa ina i whainga o fe au fale o le tau singa oe o watu tangata e tau si oe ono le fa lave lea e iai le se leni po o whamanuianga e a mai le insua. Ia e so soani atua ia oi. Sili mamau atu le lua se lau tā la le e te whaapea le la e totongi ono le te tauna e alu tā vali. Mana ia tele le fautuanga le there you go o tau ia Australia ia tātou foi so se kungu malanga o tātou Samoa e pi fa fe o ngai le so le sengi
Ia ale ala e mana ia fo tuanga le sunga lo ia. Ia o lau sala le so le singe nga o le me pe ro se lau. A o pilio for mai le la fa e makua ke de mo mia la no a. Beto. Pakai o le si vai nga fo le le ki FCD e o ngor baba mama o ngo fanga i ngai Australia. E fa em fai o nga fai mo ngi me online pe ka kaulava o nga appear in person ka office. So for the initial phone call, it's just one phone call. It's a free phone call, and we don't need you in person until we know that it's worth your time and we know it's worth our time as well. We won't bring you to our office unless we think your claim is worth taking on, and your claim would be a successful one. In Queensland, there's the no win, no fee, so we don't get our fees paid unless you win. And because of that risk, we only bring clients into our office if we think that you have a successful case. O te whaololo ma au fo i le saunoanga le tamaitai loia. O le fesili sa tu mai pe e tatauna o mai tonu pe mawhai ona whailunga le video conference fo i e mawhai lava. Ia mātoa o puta e tele na whai atu ia mātoa conference i nei ma Samoa. Po na tangata sa le vea atu nei au toi fo i New Zealand po Samoa. Ia po fo o sifila loi Sydney po Melbourne. Ia pauan me e te taona whataua ia o le whafsota inga. O le operation of the law, ia a whapea e apalai le law ia oi. Pe whamai au e toi fo i Samoa, e mawhai lava o na whaatino i le claim, ai whai ai lunga le online. O le wa amata fo iona i loa insurance companies, ma office o lo ia o insurer. Ia tangata Samoa o toi fo i Samoa, la wa amata ana lato ngai oi fo i tūlanga e ala i video conference, ma le whainga o so upu ma me whapena. Ina ia ma whai ona whainga o whielinga ngana, ia ma ngai oi ia tūlanga o le claim. A o ia nei o tatu tangata i Samoa, po New Zealand, po whea lava o lae au mauai. Just to add on to that as well, we have a physiotherapist located in Samoa now that we work very closely with. So when we have like our seasonal workers go home, they see that physiotherapist, they've got GPs at that practice as well. Ai o me siri o ka o wala ngale si ko fa mga kupel ba ngale. O ke fo le o ka wa le fa pe o ka uma mo me ka ko kano ngi ska ai le ko fa mga ko fo le. Ele ai se me ko ngia vanga o maia o nga fai ia sangungi ngal ka ko ofisa o sa o le makaia. Ia o le sa o lava na ele ai se me tutongia. Pe fa pe ele manuia le case. Pe fa mai ia wa o le miliona le tau lo pili lo i so se ofisa lo ye nei i le personal injury nei Queensland. A fa pe fa mai o le no win no fee o lona winga. Pe fa mai ia o te le pili lo ia a fa ia tua ele manuia. E le mawhai lava ona tongia e le client se mea. Ona o le operation pe o le nanau ta ingo le tulafono. Ia pui ia tangata sa, ia tangata ia whai claim ia pui la tau. Ia mawhai ana free ia la tau e mai e whai le claim. Ia aune popole nei te i le manuia. Ona toi tutongia ila ia leai. A whapea le malo pe le manuia le case. Ia e leai se pili e tongia. Malo faftai te lo le tatou te mito lua ofisili tatou a fa mo o le fela atu a matai tatou of noi masin te tasi o le o covers nei e mafai na e entaito ai matangata i e tafa fa watu ele no fo mau ia o le sifo ila mea le i ma le overstay kako aruia wala ngana lai mai mo mai le to tele ai le foi le mai o sau noanga se ro sau noanga sa o ai e mawhai ona cover i tūlanga o tātou compensations ma injury ngei, ma tūlanga o eskengi ngei. E ingi right o kaka overstay se alo e claim me ia pe atu tupu fo ia latou, e me se fo tangata i ka whawau aku. Ia ai ke uko kupoi fo ingi wha lawe lawe mwaanga whapea. Whamore lau sunga loia. Ia, o le tāua te le fisili le a meise lava tūlanga le i tangata overstay o le se tato anga i mua le mele
o ai e anga va ai le insurance so se tangata pawal mea ia satisfy e tangata nga ia elemeni e tolu sa la vea ta vale ele o sanga fault ia ma wo ia sanga injury a tik uma ia mea e tolu e mafai o nga e alu e faile claim so se tangata ai fa pea o lela anga ia tu mele le overstay ia e fai tete lava se tala i tangata overstay e mafai na lato faia ia ai lava le tatonunga e tau te fai tete ia langa ia ele fa ilo atu e tele ele I faia se insure ia le mail nei ai ina nei te I fa pe I fo le insure o yo tangata leo overstay ia o le na matuftangu fe li poti tangata leo ia a fa pela ele faia le insure men na e reduce ele insure ia le compensation por le selenio le mau tangata leo ia ai o le mel na ia ele le ia fa so tai mai ia e mau te tala no ia ma fa so ia on a case to case basis a faia to a mau te loa e au na sao ia o le lei a faia toa o te vai atu ia e fai tete nei te I tupus fa fita uli ia o le si foi tu langa na e tau na mato fa so iai Malo fa tai ka wa ke le rafisiri le ali le to ne se me pole overstay ala ko ia le o le mana ia wai e pi ta le upule na te ilo pe ka ye si a mu si le le ta wala ngai e kukusa o maso I fua mo lo tangata ai ole tala fia mo oi le pe fa pe ole ye tu langa le situation le ole tala fia mo oi so ka I ka ko loya ya Lili just call them e uma vatu ya la tu details I lunga ya ole si foi me ke faia se be honest be honest I lo situation I ke ua mao ka mo fainga ko ngai mea whakarikari au se compensation ai ka ku la avio isa mo nga ke ina ali le ya ho la ave sa mo fa nga fa ya a makaya le si mea na ia e a fa peua toi ave o isa mo ia e mafai ana fa nga yo ia tu nei ia there's always an alternative ia pawal mea ia e pa ui lalo ia le compensation e mau e tau fo ia na nofsi le fia e tatu tangata nei te wha pea toi wha fo ia tua e toi wha fo I sa mo I maintain na le mele la mau e le compensation nea ia sina pa ui lalo le compensation tu rangat na malo o ilo si le fia si mbuli le matulea le ataua ma tatu fa ma vai Ilo si la fia, ole ale mafua anga tele ala yona miss out ia ta te do tangata Samoa Pasifika I tūlanga compensations nei which is a tauna entitled to a claim. Ole ale mafua anga lenga kele ai nga fata malai tatou mea. Ole fata mala tūlanga leo li poti I le po mai. As soon as it happens, nanga ye tangata ai mai se lava le tato community le tangata Samoa. E tupu lor fa lave e nau lava toi fia fo I ngaluenga e awana I fa iloa se fo mai o mea na ulave ta vale e leo sa fault a leo ti nga ilo tua ia a alu pe wo a tol tau sanga ia tua o mai la e fa pe mai vai wo ti nga lo tua le mele na tupu na ulave tau sanga leo te ia ai siati aku o le ele lipotia le amakanga mangkua e ole insure e ye fo ilo ia le insure ia e vava ai fo ila ko pe sa li pokil fo mai langa ole link le mai le li pokil fo mai ma le kaimi le ku por fa lave ole ka ua ia a umikele ia u fainga ka ma fai le claim langa ia masal salonga insure mala kolo ia se me kupu ile vale ai a fa pe kupu fa lave I o le aso so ai alu li poki po le aso lava le anga li poki e fo mai e le ai lava se maso solonga po se matenga I le insure pa wartala la tau o ia o le mea sa o le an tupu o la vea e tupu mai I le melena la vea I ta vale pe o se tali atu na siata Malo fa tai e fa ko inga makaia le fai se kaka foi le alu ele kupe ke ua kari kai mile ai ke ua maliu kanga kale e fa ko inga kaka foi le anga I se rengi le
O le ale le facility, sorry? Ia, mo whakakinga foi le o file up claim, Yeah. Ale ke ua whakainga ke ua eva veoki ai ai i mo merkani. Ai ke wo woki ai le mo merkani. E fau ko inga la e ko official ia ika lea e kaunga fai po ai ari ele mele. E se wili pe se alu kupi. Ia, se wili po se Ia, o le whainga kālanga o le kula fongo mā ngai ia facility ngai aso. O le whainga kālanga o le kula fongo. O ngā awha pēr ua maliu kangaka mid-claim po se mea e le pakingo i il mele ngala vea, i whakaika inga ngala vea o le ki ngā rukua. Ia ai mid-claim maliu o ngā cancer. Whakaika inga se whakaika inga whapea ngā. Ia e le se mea se allowance o le kula fongo i le kulanga ngā. Langa e le o se mea ngā e pakingo mai mele ngala vea i ka avali. Ma tei a. Yeah. Te loa vai lupe o e sau no, te loa whafsilia a le a taua. Ai mana ia nau atalia mai se si vaenga taua. Au te loa le o le si vaenga o le na tau su etu. Whateita inga o le na injury le a taua, se whateita inga le na avatu. Ai whapela o Perenise o lo natali. O le whaakali le compensation le ai te ua maliu whafua se le a taua. E mafai la ai alai le maua mai ai umagunga ke ule a kaua ai maua mai lo markupe se compensation e mafai la na tango ie wili le ngo Berenice po ai lava e alu ye kupe le o maua mai. I think got a question lana. Yeah, okay. O le kulanga langa kusa e settle road claim. Ia e pule alkanga le only claim ile mea nga i se lengi. E pule lava oi, ia, e whamai e ki whiu mga o, ia, o lewa, o ke mga o e aluanga i Berenice. Ia, e ia form se kaunga whaakomu e anga ia ku ia le claim awo umanga nga saingi uma forms ang mangkua. E umanga claim saingi uma forms o ia le agreement. Ia, o nga ia kula ia kulanga lea. Mana ia la, a le wa mo whili si vaenga, a whapewhila le nga claim matule a taua o le tua, ai te ua maliu le e cancer fatita inga ia e leila se me mo nga mea sao rea ia o le sao na ona o se ele o se mai po se manua e punga mai melenga la vea ka vale ia vai mala ia lai ke lo fai atu a me o cancer le ai ke fu o ngisi fangi ka le o cancer ia godfather pe cancer pe kidney pe isa o ko finga isa sample o le fesili muri and this question o fesili le o se fesili foi le afia i tato mata upu nei e fa malulu ona e se vai ngor ma faʻasoa mulimuli ane e afea i le tulaga lea a o sou finagalo faale tulafono pe mafai foʻi ona faali mai o le question lea i le mea o le judicial review o le a tonu le faauigaina po o le uiga o le mea lea o le judicial review pe a faapei keisesi e vatu ma ae le faamaliaina ia pe apili po le a o lo le judicial review fai na isa no vanga le pe fai foi na fai so fina ngalo pele ia fa lava mo fa facili e tele ala na fai al matso judicial review e ile review process I me se amo cases here o cover mo tanga to afa ina mai fa fenga luenga ia afa pe fai atu o le talia ina le insure ia pe o le tali tonu ina le insure mele na tupu o le ngaluenga mātou o loia e mau te ngarulua i merits of the case mau te vava ai i mea e aona mau te tama whailava e compel ia le insure i lunga o evidence lewa iai e langa ia lātou grounds wo faila ko decision e cancel ai pe le accept le claim ia ai foi matou ia merits o le matou case ia e motifikango fi e tu uilumo le review process langa esa nana reject my work cover on apili la ia i le judicial review process o le application langa o le review ia e tu uma ia mako submissions ia o
o lea tangata o ia o le medical certificate lea whaamaoni ai o le mea na tupu mai o le whawhingaluenga ia o statements ia e o atu ai ma le mea na ina ia whawhingo fie mo le review officer ona whailanga decision a whai atua e leo whamalia ina i le review officer e iei ale sila asanga ai wo whaingata as you go along the review process e awang whaingata langa wo e tau mai ai nā, ia o le talitonu e cover, lua, o le talitonu e le review officer, pe o le whamalia ina le review officer, una tatoa ngai atu la ia like a review committee, ia lo review committee la ngai e va ai I mea ia ai mau te whaitete ale I tūna, leanga ia I nei Queensland. Ia le se leni e tutongi tangata out of their own pocket I le tūlanga nā pia whape le whamalia ina. Pia o se talipupu o tuna siata. Malo whaftai te le lava ona o le tātou taimi au te loa wa a whaftai o le wa fiam whamalia ina ia le vaenga o le tātou. Ia, pe whaina mai runga tātou contact numbers, details whamore mole ia whewhonga mai fwoi. Ai le I whewhonga ina mai e le whionga I le porsunga loia. O tō umai Australia marko koe whesili mai fo ngō mela. Bifo rosa upengi, makusia ero I lalo. Le atau. Whamaua ero I lalo ho I le taimi nei le la ia la fotu tātou address, ambasi fo tātou numera whamore mole. Ia o le mato numera, ia o le ofitu, tolu iwa lua wha, iwa lima, wha, la koe laku, o le ofitu, tolu iwa lua wha, iwa lima, wha. Ia o le mato address, ia o le level 54, 111 Eagle Street, I ngai le Brisbane City. Ia a iei lava se tasi e lo mana o mia, ia soswani, ia pawan mea o le taipaku I lunga le Google, WT Lawyers, o le WT Compensation Lawyers, ia ona piki mai ia le ngumela, ia ma le tato address. Malo whaftai, mori malo mar whaftai tele lau sunga le lilo ia li pule fo ia bese fo o lau soa tau ia pora whine a lendora te mai tai lo ia whaftai mora lua taimi ia mori toi whamalo le tau tua mara unanga final words ia tatou whamawai mora le fia fifa mora mole. As always, thank you for having us. Thank you for supporting us and for letting us reach out to our community. We look forward to the next one and yeah, thank you guys. E mole atu le anganga le whaftai I le tātou aonanga po le whaalau I loa foi o le Tautai A'e, le tātou pokalame. Ia e se le tā ua o lo tau fisoswani tono o le tātou ofisa. Ia o le tātou aonanga foi. Ia u whape nā ona maua I se mātou fitota inga ma le tātou community. Ai mai se lava Samoa. Ia e mamoli atu ai le anganga o le whaftai. Ia I lausunga siata, ia ma lausunga le ataua, tusai foi ma le langalangasua le ngata foi lea, ia fumaono anai, ia whaftai lava mo le aunanga, mo le fisoswani ma le langalangasua. Ia awa foi ia le tātou ofisa loa ia I nei I Queensland. Ia tau te whailoa I pea, ia manuia te lea fuafuanga toi le nei aso. Malo whaftai, ia whaftai tele tātou whilo I foi, tātou whatantanonga whaauau. Malori tau tua lo fatu tātou stete au le o Queensland. So I fua bole le fiafi. Tai. Ia, mai ale tātou whatanonga ma le WT loi. Ia Auskari eri o le iei nai me ie. Mai le whapese servicing I usila. E disi ako me whapengi. So... Kani tātou me whaperi. Anga ko me whaperi. Eri ke roi kai vai soa ma claim I anai ma. Apengi wa kiringa. Le wa ngia ka claim. Ama a kero la kala. Au ke for fia sa o ka karo ka nga kai ngai a. Ai wole la va claim la me o. Ia wa fiu fa la be le la be. O fiu fia la ve mo e la ve mo. E kilo e wala nga lo sa o fe ro ko. Ia ki makale fo ko fo le fe ro ile e ke so ro ya. Anga kupur mele Australia. Ke de sa me mo wa ho la fe ro ko. Ia man ko voila langa e mo ia e sa pepero ingi. E sa ai ko sa Australia wa mo ko inga mo ko inga claim.
will run out claim marka maro. Ya if you tau fai nga injury. E la tua ta ser vai a fo mai fa pele ai. E mafua na ungo o me ia o suka usa urunga. E mafua fa le tonu oi. Ele ona o se mai. Ele se la ver merenga fai oi. E ka ser ma ko vai ko. Mo le me le afu o onga. E pauana le injury le mafai nga claiming hari. O le afu. O le me le afu o onga. E whainga ka kerenga claim na kamar ngā li atau. Ia. Mori whamalo man whamtai le sunga le li loia pa whinga matai ia mai se whoala na soa tau ia le tamaitai loia ia Landora Fili ia mo lo la sao fo i Australia ia o ko fo ngai siskeki. La ma whai ono tau so tai ia. Ia ona so so ne tula ia le tatou WT lawyers. Ia. Ia wa ia tau cases. Ja, so se mea lava, so se skeke po Melbourne, po Sydney, na vo fa mai whainga whai le video conference, ia, ho ima whainga whaonga, ia. ai whai atura lau tala. Ka whio lai a e unga ke ua ka keke. Keke i. Ai kama, ai makama nguia i sesi ua mosanga claim. Ari, kaku, e rope ke ua ka keke i sesi hui lele ua mosinga claim ke le whapia mai. Kau si whase price ia si atamale ia tau ora ua mawara o claim. Ai whawhea kakawoi la be i ngu umamau, ai ngofu e uskadia. Pela Mr Falai wa kelo ngā lai la bea. O kelo ngā lai la bea Mr Falai mea ngā roingi. Le mea lenga o omi mai e o. Lenga omi e o. O kelo Ele o mo waska. Lai langa mangua e konu meo compensation mo claim yang sawangi. Kuso le work entry o le... Ma sports entry fo. Ima ka ria pi inga sports. Ini ai langa i sawangi me ka ongi personal entry. Ia ka wanga fina ko fai ana me ko so me foi ana ko so mai de ai ele inchi la kamar menga ele ko o me de o ele ale nga mai haka ioi o nai ko ya leila le la vea mai la kamar menga na o ko ngamaru singa kamaru. Ia wake awhi au sosongi, ke wakur ke lei o mo pantage lei i laro vai. Ala ka mai le a kongu o internal la vea. Internally. Ai externally ele ai ele o yese me fa penga o kama. O externally le ai. Ai ale internationally. Ala ngau hana, si sau hana. Si sau hana runga. Mai pau wale orga kala nga fe ave ia re ko falai. Wala nga mango ulengo udungo o announce. Ngo MC. Orga kala le nga fe rua imale aku fa falai. Ola le. O oru ke ka wala nga mana mai pe nga intui lang ka mai nga hai me nga ko kupu mai. Ai me sen me nga le ngai pi o mi ar ka maro. La ko nga intui le nga ia Mr Falai ana. Se foi wala nga le se coming up next se ana faila nga media watch. Oh ia le la. Se sa runga ka. Yeah, okay. Ia, hola tatou marolonga foi mai. Ia, ona tatou wafele tatou news faʻasoa ia me uma lava o tapeleina mo le livaga o le fiafi. She gets some feelings every time I beat it. Telling me she with it. She like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, yeah. She gets some feelings every time I beat it. Telling me she
She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talofa lava and welcome. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Toi fa talo fa tali mo le porkala be malo lo basari de vakola fiafi ya o le o mato fa tasi marmato au va atoa ya e be on na masani ai ya swing o le tatou porkala me mau tele malaga foi ya le tau sala ya hana va ai smith
Ia, mo le tatou Media Watch, te loa tatou e oso, tatou e whairo sa Media Watch, tatou fo i Ia, maro se furuia, Ana. So fu manuia siata ma le a taua. Ia, whatalo whatu I le mamalu ma le paia tatou atu nuu. I'm back for Media Watch. I was on holiday. I was on vacation. Ia, malo le, on sai, welcome back, ele le fo I vai aso. I don't tell you le Media Watch. Ia, whai sau dala winga le, a good short, you know, up to you, summary of the 5 nearly 6 weeks. Highlight ole trip wai pe e mongia last year. Yeah, but I think this year you want to ta'ua le sui o le tatou TV. Yeah, telefoi la vaenga o te loa sa e mai tauina. Can you give us some highlights ole? Yes. So this is my second time in America. I miss America's heat. I miss Hawaii. Hawaii was the highlight of my trip. I really loved Hawaii, to see the Samoan community there. Man, Hawaii is dominated by Samoans. We saw more Samoans in Hawaii than Hawaiians. There's so many of our people there running businesses, running luaus, showcasing our culture. But this trip was very good to connect with all of our American supporters, Tautai A'e supporters, fast supporters. We've made many good friends, many good memories. And yes, I loved it. I loved the whole thing. I'm now back in Aotearoa, back in the cold. Yeah. Ole asau, and this is nice langa, I say what ue hana wa ile tua. Ia, tango fai sau faala wiloa, wala fa fonga me fo te leo tupulanga, laifio e mai moa, matafa fao holidays. What are some of the good sites I o Hawaii? Ia, te tauna e recommending mo ila tau tafa. Yeah. So Hawaii is good in general. There are shopping malls right next to the beach. Waikiki, go to Waikiki Beach. We also went to several luaus, Sielu's luaus, and the Mocha, which was really, really good. Mocha Warriors, right? Yes. Toa luau, which was really good. And PCC. And PCC. We went to PCC as well. A lot of Fijian culture, Tongan culture displays that have happened there. For a lot of us brought up in New Zealand, or Samoa, we see this a lot, but it's a very good tourist attraction to visit. And their gift shops are on another level. They have so many different necklaces, Samoan jewelry, Hawaiian jewelry. It is quite pricey, but it's worth it. It's a tourist location, so it's worth it. Yeah, that's what and the food. The food is the best. I have 4 alafos. I have to go to the gym and lose weight. My biggest regret was not saving my appetite for Hawaii. Hawaii's food was just... I would go there solely just to eat. As you can see, I've gained many weights. You know what my dad said? When he saw your program, he goes, I looked and I didn't know it was you. Oh, like you or me? Me. Yeah. You didn't know it was me because I've gained so much weight. But we're going to lose it all. So if you want to have a good time, swim, get fat, go to Hawaii. Many luaus, great food. Malo, whawtai, ia, o highlights na... O kamaru aki ro o kamaru falai. Speaking of falai, o te langona tangata lea o te loa inchi. Te lo oi. Ai nga koe punga fo I runga ole a fo. Ole stage o luau. Pe o mea nga o paralangi makuris. Ai nga punga. Ai pe o I alu te loa le tau a fia me tamare. Ai le ngala vea ai. Ai la kua ki nga nge lola la vea ai alua. E ke kau mana mai I hana. Mana o hana nga ferua I male ako keunga. Ako keunga. Make up bag. Ia, ferua I hana male ako fa ko nga me kong. O uru fa pipi. O mu o dress. Lipstick. Yeah. Ia o fupi. Olela se was he really into the tulanga na ye o pele ai ana. He looks like he enjoys his injury. It was a good injury, and mafai claim I say insurance, but I think he enjoyed it. E makaukia. E la ka makero la e wala re ave seru fa mo ngai mo ska kupi.
Ele mo se kupe. Fa fa pamu wala ngai fa fa pamu. Se o isi la uma. Ya falai. Ya e mo lo half an hour mu programa a e fa fonga mai. E mo mielo wo so mai lunga tadi me ye se te mi mu falai pe e mo lo no tatou programa. Okay, tatou faʻasoa lo le tulanga. What have you got so far, Hannah? Ese mai na inisio vaenga le tapena le faʻasoa. Well, as I was preparing for our media watch, I just realized how much fake news Samoa Observer has posted in the last week. I think we counted about seven. So nine, right? Nine fake news posts from them. And I wanted to cover a few of them just to show you the type of journalism they're releasing. We had the news about the police appealing for the public's help after a vehicle was stolen from a government building. Samoa police later came on and corrected that, said it wasn't a government vehicle. And then Samoa Observer later corrected it. The other misleading news was Faleata Numera Lua has been left with just $1,017 in its district development account. Yeah. After the chairwoman withdrew more than $1.5 million in cash over 4 months. Did you have a touch of that one, Leatawa? So there was that one there. Samoa Observer, the World Rugby delegation left Samoa on Saturday without receiving the government's response to a proposed independent review of Lakapi Samoa. The Samoa Observer can reveal also misinformation in that article. There was also an article, public concern has grown over the $230 hire fee for one traditional fale at Malai Fatu Park in Songi. The numbers were not finalized, and for some reason that was publicly published by Samoa Observer. And also the failure to accept the review or respond by the deadline could result in Samoa being suspended from international rugby for 4 years. So much fake news. So I've been seeing a lot of fake news on Samoa Observer. Ele sisele le ototonga le ahana le atua. Ai officially lo mafufau. Po ole me ia wanga ole ngawa makongi le mele u fainga ia observer. Fatu po ole amaja ole mawa lalo le wa ile tusitala sine newspaper telelo na nga. Mo le inga ka le fai. Ko fatu la utala soni. O kilo fake news le ia o fenga o surmana ia male editorial which is rinkia ne kerenga ngo fai ka ku le me a leanga foi le langa le sau fa fola ko pepa monsieur le push mai aso o ke le lengo le malo po la se la ko fo le observa fo ngang mo le image o Samoa le nga image ale mai o karasa o fo ngang e wala ngo kilo kalange e mo fa le malo so e ke awia ke le lenga malo por ase la come con a fo le e disi me el fa la ko singa e ka fo nga opinion ni si me o fo nga o fo nga fa ka ku skami mo kwa me mo ya la lo ke fa yamba avelo te fatu se tasi o tala matautia o le leanga o fa ko lo kala le me le aver karase leanga o ka faili poki o mai ma niusangi usila I quote my observer me foi leva mai wa mai lusu fai tu la warning ona tapu ro le ma fa sal ta tu la kapi mo le fatu sanga pe le ma fai on le la wa tasil na vai ngale wa tape nei na mai Hannah o le la u fa mani no mai le World Rugby ele ise me fa pena na uia. Yes. So one of the international media companies that covered it was one here in New Zealand, Radio New Zealand. Once again, one of New Zealand's most established media companies. They were reporting from Samoa Observer because the Samoa Observer were the ones who said that, they're giving us an ultimatum. And RNZ looked at Samoa Observer and took that as fact and then published it to their audiences and their platforms. And the people that RNZ are interviewing on these articles is Tula Epa. They've only got his side. O leisi vaenga wa ia te ule ia te ua ma hana ma fa fo mera tu.
O te loa ule si tangata le tua o le feeding o news ia, e mesa la kapi. Le ana au mai ai news nei. O le o loo avea ma te fono, i le taimile nei la kapi samo. Ia, me le toi na male laina wa, e pei e ila na press, lana release, media release sa fai. A o te loa na media release la vai avea nga i observer. Lea la e wa champ mai e lola observer tu nga tūlanga le mara tusu fele le ia koe. Ia le la wo o ai news angi usila. Radio NZ. Le wo koe apologize ma koe whaasao. O te whatura le mena le aleina ufa ia tu po fea a koro ai le leina. Mai wo u ta whaasoa so o la vai le vaenga lea. Pe langa la asanga whaau wau ai lava. E au noa ma se ngā ruenga o le afu se ngā ruenga le malo. Fatuai walanga o ele mawhainga ku whauinga ngai ko inga me whapenge e ku whauai lava ma ku whauai lava. Ia ai mase wa mo kwa whaonga lava e whainga ngai le laka pi Samoa. Ia mase whai ku lepa. Wala kwa la ko whaonga anga lava la observa mo molia ila ko mau ia. Ai e wako fora la observa. Ele se la ko research e whainga po se la ko kiro folele inga e ka whapalengi la ko kala. O le langa nga o le source e aranga whako kulepa nanga ke whaangolongo i whunga ngi whakaranga kulepa le whai e sioeli o ngala lea ke waki e o kusalava i rong whinga ngaro ngai whaaringa ma me e sau le observer e kere whakami ke whaaranga kua whapea i sioeli ma whunga ngi ma kulepa o le observer lava so i kau ia o mo kua vai lava la observa fai la ko ki fa palengi ai o mo kwa fulia ia kula e pa mo se fa le finga le observa ma se a wala fo le fainga mo moli ia kala o la ko lava mangaku Yes. o la ko mangaku pelo pe a pa wa me mangal bainga ia momori ia momori ile la sa fafo ia sa re fafo ia ma ko foi ka ko ia ngai newspaper ngai aki kira observer it's a long established newspaper for le wo Yes. o fa ko inga ku so fa nga ba nga le Samoa le ngo sa ka le e sango malifa e ki e lunga ka mingi e fa nga share pe pa fa nga share ia ka le sa fa o la po le nga fo le damage o le reputation na Samoa Yes. I ko inga kuskala fa pe Mana tua o lewa ta fili sau noa le au kuskala ma le edita ma le pulenga le wai wa ta fili sau noa i le ingoa ta uleia o le observa la tau te le inga rurue ina le uo mai a tu se situ uo mai fa aleanga ngā rue ngā sa kau ki ngai sa vea sa no malifa ma le to tele o e fo i wa umantu le la tau fo i tau tua i le observa na la walu ngai fo ai ole fesilia e fangu pea ma tupu pea pe ole a fa wai pea le avele anga ina lenga ele se tama I ngoa in reality le background ole observer ioi o e mala mai ngi usila mala mai Australia mala Pasifika o fo le langi mtu lo pena lenga ole to uru tia le o newspaper tono samo le ai fa pea Ruinga na la te whamitelanga. E a le whainga malo e tau mo whai mai. Ia a le fo I e makua koso a le piko la au. O le mebi to I leanga le a taua mahana. O le popole ma le kea o ngai kangaka. Pe sao pe se. They do not care. La fo I lau kei lore le yala se. I vai e ngā le ke leo re ngā kala. Le wa mai, le wa fola mai le ban. A mai ma le warning e rua sufa. Waka ko mo ko I fa afefe, wa makua fa ka uvalea ia mare ku o Samoa. Ia a ola I lunga social media. Ile ngangana wa fa nga ia ka ngaka I lunga. You know the language that came out ko inga mele le fainga ai se le news. Ai la tatou ia fianga. Yeah. I foi mai I New Zealand. You know, we have an organization better funded than Samoa Observer, which is RNC. I looked at the writers, Omopalangi.
So what's going on here is Chinese whispers from media to media. You know, they trust Samoa Observer so much, like Leatawa said, for facts, and now they've relayed that misinformation to a larger audience, and it affects our geopolitical reputation. So we really need a factual newspaper that holds the government to account, and I think that's something that should be prioritized because it affects our international reputation as a nation. Where's the jaws? Yes, good question. Where's Langi? Yes. Yeah, let your facility goes out. Of Langi I Kersoma. think they were also supposed to form the media council, right? Of fair auto. Those would be good first steps. Yeah. Ola e kuskusi le tala mua. Ai le o whaialonga ki o ke whaachos. Lena. Wa o ki kironga i le, wa o ke ngo whaikau. Ke mua rawa vai po e kuskusi le observer. E se furufiku ia kakara kuskusi le observer. Mai le se furufiku. Ko fiku o mkwalanga whaia. O kakara ngā de lectaminating le maingo fake news. Vai kwa le ngo fole ngo ka umfale le ka papalengi le. En none of siringia le Jaws. Tulo wa male whaalo tele. Ya, tulo foto fine ya langi. Whapea mai langi. Siata always come harsh on me. No. Let me make this clear. Whamore mole langi. Leanga o kou e onga ki uke ia. E ka kaunga kou oi whaku kongo e whaimengi kala. Pe ko fau fa pe ngai ko inga kuskusinga i Samoa. Le o makwa uri va ka ko le levo kuskala i Samoa. Levo le we ka ko o matua le anga ka ko kulanga we. E to te no foala langa o ko ka inga. E fai ka wairo ko ka ya o le we ai. E le se senga fa fonga mai o ko le jo maka ko. E le se senga o par mia la uri le ke mingi. Maro kura i mai Lang a o ka ko fa yai pila zole o fa nga malo ke mo karasi. E ma faila na o fa pe atu. O le levo nga ma walunga or ka ko kuskala. Pare mia fo fikalai fa ma singo sidi. O nga ka yele chos. E sa ala utara le Ai sa o le ia. pe a ka ko wo e mo ile upulea. It's the fourth bila. A faila o le mau ke challenging aku nga mama ko faʻasoa aku o ke le fia ma o ke fa pe mai o mako no le nga ave esel fai ku au fe oi mai nga wala nga kasire ale ko ngole o le chos ka kia lo kuskara le nga ma me fai Ai foi. ai for like for once ko ke kam faila a mi o kongu wai o le ko ke pisa mai ngai me o le mi o kongu la me wo le voice si o ko e ka kala o to fonga i observer ma fai me se ko Eva fake news o le wo ko e fa sa o mai le foi ngo mai fa mai o nga o yer ka valer malo ale wo fa sa o mai le o se ka valer malo nga o ia o le private ka vale nga o ia mai lalo le ofisa por fale o le malo vai o sa onga nga ai la sanga ku fa wa ife la nga fa maru ru ko ilang ke so ma mau to yo ka o ko suaf ya o ia la suafa ka Yo ke le lo wara nga e ma ko le fo observer pe la vele con le Jaws. That's another problem for. la ko fa wa yo Ai ole ya. Ole wingo le kala fo le kaunga e kaunga ya ia le apango en fai o nga mai fakasi la ko nga lo fakasi. Ole langa le me. E ko ki a fa lima ia a fai kaunga observer. Ko ki a ko fa lima le ari ko le me la vai kasi. Sau ko luas. Ai foka ngo me tala mo mar Global News le lua aso ka nga pasi ke lo me. So ke ro para ko me la kuskusi foi le wa kaunga e kaunga ko anga mai la ko kuskusi inga e ka fa pale ngi me e fake mai ele observer. Ole si vaenga ai me se foi la le matanga luenga mar mingis who is the Minister of Telecommunications soon we'll find out po ai le tatou Minister of Telecommunications ai va yo na wa mai foi lunga le fa sa o mai e matanga luenga leo o le mele yei pepero mai la observer me mai kanga luenga leo fa sa pepero mai la observer me mai le government fa sa Pepero mai la observer, sau se mingi ska post mai lunga fa sa.
pe a whaingi issue fo ngai pertaining i mingi ska mangi matulanga whapena. O tos, ai, la tu whawai lava, maku whawai lava, maku whawai lava. Lala fo ile na ia jau, o tele o mai loa, por me foi. O ano tele le whainga malo, i le taimire nei. E fai se fofuanga e ono puipuia mai ele ngoa tau le leia, ma le whaaleanga inga o lako administration. Lea e wha au pia. A o le lava o tangata fo ile tu ore nei mea. Le kau ke karangoa le inkia le pūlea le observer kaimini. Fiki. E kau mai kau wako e kau wale fo ima TV1. TV1 e kau la vea fo le mele. E le se kau la vea e makuala ve vea mai ia. Ok, ofo fo i TV, o TV nga kakang whaingaru ngal malo, ma le lei lako whaingo mea. Ai o wha ngā TV so le ia le minga o mele ngā mengi a kulepa. O kula kai a kulepa, a mea mai ngā mai se ma le pārinki. A o se TV o le rane ka sai kongo le malo. Anga seata, I think o le fionga ia ana seata vale liu. Le mai ia ana, I think o ana numero, e fia fo ia anga. Ia wa ana seata le leve meino fo ali i ma, I think o le mingi ska kongo ana telecommunications. Na ia le e vatu fa alawa i tele mfa afsiri atu i lau fionga le minister. O fe sota inga. Fasala launga ma sota inga, telecommunications. Na fa mana tuatu. E o yai ni tulafono ma ni whainga whaavai. E lima tai nai la tūlanga i tonu walanga a sila baila o whionga mingi ska marika ko pūlenga o fasala launga i Samoa le atau. O le makua i ngau mama ia sui o le HRPP. E avaku ia hau matpokala mea tatou i Samoa. O ngā lai whika lai maua kuai, lai makua i expose kua iala ko mea pio ma mea iala te whai. O lai whika le mea le whai aku i. O ngā kau mawhai wa o le mea moni ali atua, anga o kuila e pale le maalor kai mire ngei. Wa le vanga malanga mai ngiu si lai whai ngā karkarangoanga i ngei ma pare mia i ngei. Se i so e ia se vala e vaku i ka kou Samoa. Wale va. A o le mele le tate vai atunga iai. Po la aku fawe e ka ure o mingoi me faska ko mingiska le se mea. Ola uia o tele o masan tele ya le ya le fionga ya ana set arubi ora utal. O iai se vaenga o au mai iai wa solia broadcasting standards. Matulanga o Samoa. Ai e iai se vaenga e ongo kakau ai onga se i le laisenge o le ko inga newspaper. E le ai ma se afa inga e le fo se nga o le ke leo longa history ai mai ka kai muri mai fa le anga le history a ko newspaper. Ali eto. Yeah. So e te ula ia. You know, I don't know po le a se sila le ale malor vanga le. Anai? Te fa popo to ele no sono. Ile temina a fio mele fio ngal pan mi nei New Zealand ina ngasi singa. Sa matua I fai la val newspaper le sa observer. Ya. An to itali la val ma lo faso sa onga la tele o fa metalanga se. Ole it's gone on for more than a month now. Every week we get a missy se fa metalanga se. I say fai fo se correction. So what's the solution? What's the government solution I le ko inga mele? O le a fai ia le siso, ka longa ver siso. Lunga observer. Yeah, lunga government faʻasoa correction. Observer fake government correction. Vai. What's the solution le ko inga mele? Hana. I mean, for a long time, the media in Samoa has not had a lot of investment into the infrastructures like a media council, broadcasting standards authority. I don't know if those things exist. But the only solution would be for different ministers or the Prime Minister to take Samoa Observer to court. And then I guess he'd have to ask himself if it's worth the time and the money. And then Samoa Observer would just have to pay. But I don't think it'll essentially stop them from actually reporting on news. So there has to be systems formed and rules and regulations formed by the government to ensure that media maintains its balance
and the types of stories that they're releasing. But that is a huge investment. Our jurors aren't even willing to put in the work to form those things. So there needs to be a lot of money poured into this. But if that's a priority for Samoa, there's another question, I guess. But yes. O vaenga langa le ataua o te mana o I tatou faʻasoa. E le ngaka e angoa. Ai ia kākou vange ala po le a se fofo le ko inga mea. Leanga o le fea ma le sa. O lai puru ngau mai le HRPP. Ma e sai le government mua. E ka koso aku kākou. Mai se ar program nengi. O ngau expose o mai la kou whaalilo ngofai. A o lea e kākou ki whai akua. Ma le mafau. O lea ua iai le government. E lau ki whaia lea meo kong. Ma pura stop I whainga ia. Ai au vai atu nei foi le ataua. E le ai ma se taimi o vai atunga. Wai pauar me leu whaku ngei. Whaftai whinga lohana. Ai peinga au nga ansa mai ia o le government a nga I mea ia. Are you going to sue them? That's my question. Are you putting up a legal battle or a legal stop or le mo ke le whai aku abuse po le ale power? No. A whai ora ngau le ngau mai e kuila e pali mongi fongo koe ia mātou le whai kangi al vaenga lea. O lai whai la kou kangi lo la kou fo ngau ma la kou su e mai la kou a mio kong. Ai a whai la ele eise mea o whai anga I le observer ma la kou kuskusi. Den le atou. E lo la po sa o kuskusi nga la observer. Okay, ngā wale si me whainga ia kako o pepa e whafo. E se no se mea le babe ia ngā whaako ese. Yes. E whaako ese mai ama sau babe a le whaasa onga I le aso so ai po first time e whainga au se mea. A o la pseva. E uma whaasa o maro whako a kau. E le whaako ese ai. E le whaako ese ai whaasa o sa. Ai kami. E kami mai kua. Pe fore le se mea ka ua me le ngā ko whaia. O me fore o ke kiro iau I e. Walanga o le ngā whainga I e le. Sa ngā mai ka ko whainga marofa mai la alua vaenga o sāwari. O le foi e TV e ka ko malo ma ka ko le kio. E lo le lenga whai. O wa anga le lenga whai vaenga ngā. O la ko ngai whawhengai ma whainga nge ma le observer. Misi a ko le sāwari o mako e sāwari. E se sāwari fo le masange ka ko. A lenga kau fuafua le si sāwari fo le paunguspepa. O le ka ko TV, o le ka ko le kio, o lai o mal malo ia le pao em fai inga counter le whinga nge ia le observer. Ai le o whaonga. A foi lo te whai atu. E le ai ma le ai lava se me ka o sea ia ka kau ku songa sa o loko ma songa ku fau. Ia lo tulafono la ui tatou Samoa. E le ai foi la se ngusi pepa po se media. E o aku e establish Samoa marai sengi Samoa le atua. E pur le ala kou le whainga o la kou kuskusinga e kau whaaleanga i le whainga malo. E au ngoa ma se malo si anga o le malo. E whaamuka ai. O iei se mea o whaafefefe ai. Alof siri a rof siri tu sawa. O iei se mea o kau whaafefefe ai le malo i le observer. O la ofisiri nga? O iai ni mea e whaafefefe ai e a fuai ngā whaamangingo. Ai e le I fua se kapu. E awa anga ua palasi iei se ko ai ngā whainga fo I le su sawa I atikori e kuskusi mei masi se. Another way they could potentially decrease misinformation and fake news from the observer is to have it through laws and policies. Create policies and laws that minimizes the risk of fake news spreading. But then doing that as a country could also be bad geopolitically. People could see Samoa as censoring news and they would say, oh, they're trying to silence their people, which is the narrative Samoa Observer has gone on about for a long time. But I guess that would be another way. More investment, more money. Umi le tatou a o se taimi o se airtime le lei. E le fo mo le observer. Ai o le tau va ai. Po o le ale tūlanga o ta oto i whato whalainga le atua ale malo i le whato. Iwa fake newses.
o le ngai vai aso le ai ma se sao nga saua fa sao mai elesi ai le ai ma se fa ko ese fa pe mai a fa maruru atu ona o le fa tano nga le mpai mala fai vai alu nga le ka fai o le ngau mai ma a o tele o mana malama po ye foi se fuafua nga le matanga ruenga office o ta inga po o telecommunications e fai i ko inga me fa pe ya mo pu ngo Samoa male ma ka ko fo ngai fia mo ka la mai Samoa wa me fai o kelo ka ko kai vole ka fa sa o me sele ala observa alai o me ka fa nga va ai le a e me na pini fa pe e kule pa kai me kule vai le tu fo lunga le vahenga le nga koso fo e kule pra ka o fiole o la observa mo fo la to sa mo ma le vingo la tala me se fo le tu langa le vahenga le i me tu pu fo e la observa ia marka ka inga a tu le pasa ia anga ta ua e pe u fa sa mo fo le po ue avem papala o le la ua papala kulo fa fo o mo papala me la observa u fa ke mi o le se po o ma tua papala o fulia e la u mai na tu lo fa fo nga la tu ia o fa mai ma rosi le mele we o fia ku singa ka u fa aleanga o le singa me la fia e mana o e react ku le ma lo ya la to e vai o le singa ma fo nga le tua hana mele to they just want to stir things so that the government they get more reactions from the government. Nga umanga nga sa ure release the government a correct article observer mo king why celebrate le kia. Cheers. Hey, they are answering. Wow, done. That's exactly what I feel like their newsroom is like when they get certain views. They don't care if it's true or false. They just care that they've gotten views, clicks, and more subscribers to their newspaper. Ma kua pa ki le ikia le pe a make vai ku ngala o fa sa o mai ele nga e vilia o ri ngore sulamanga ia nga vilia sulamanga ia oh well done lawa react mai ia pesaka re ke ringa fa mai me angi e ka fiki o ako fa ngi me Samoa e fa fenga nga ako fa nga ringa fa pesa mo ngo fo ai ma fa me vale ko Samoa. Yeah. Ole upule te tau tulia le tau mahana. Ole upule ta tau te anava fatasi ai o kau fai o le ami o kongu. Ole upule le laina mafua no ufia faʻasoa umi le melia. Pela sanga ku fawa la le ko inga ngus pepa. E fai le fa le ami o kongu. Awa o lo fai o kuskusinga se ma kuskusinga pepelo. O se fa le ami o kongu. O fea la o ta o toai a la fua ka kou ia ka fai e fai le ami o kongu. Langa o leo pean o fai atu le ataua. O lea ua kele ai ma vaenga o le sai kia o le porokalame ringi. Ai o ke fai aku. E le ai ma se wha kua inga o ka ngaka lai ko kongu i o. I se sailinga o se ami o kongu. Longo winga la sia ka ko wa mi walanga o le wo va ia ko kuskala mai Samoa le atu ele fa pe o ila ko foi ngo va ia ku nga peisa lango le fast o le wo ko va ia ku nga o esele me wo ia fa ngo kuskusinga Samoa o ye se me o la ko lo ka ko kele o lo of silinga o ye se me o lo e kuskala ngai according to the government e ka kou ke le oiloinga. Ia, o le awhanga ngā lesi mea whaile o le power le observer e trauma ia kelo information mai ko kongo kanga kalai kongo mkanga ruenga malo. E sa oi, le mene, a whai la kon fake news. Ai o whai mai le press release. Pe press release e kari e mea share le observer. Ai ke ola ko ia la mere le faonga ka ko pepa faonga ka ko kiwi faonga ia ka ko nge
e ba e ko wa kunga mo ka upule inga ia paling ese le angal mele ka ke fai ka se me o ka le ka ko pa me e ka ma e foi o la mengo se ka upu a se upule le fa ko inga o le se fa ko inga o le se fa ko inga le la observa ale ka kilo ku ba ngale tala mo ma sa mo ko po wa e si dia ku ma nga yo o la kuskusinga al fa o la ve kai lua sa foka o so mo se me o le vanga foi fa se fu mai la observa So, ole observer heaps, but no quality. I tell more slow, but pretty good, decent articles. And yes, the Samoa Observer always talk about being the fourth pillar of democracy and having the executive power to hold the government to account. But who holds the media account? That's the fourth pillar. Who holds the media account when they act out of line? Yeah. Hold the media. You're the one. Melanga le ke fa koi ku sa wai lai ho de mai fasidi. Wai o fa ka ko le fo fa bila. Ya a ka ku sela. Oi lai held account polling ia ka ko nga mengi. And that's too much power. Yeah, lang o wala sa council. Mangko le nga. Yeah. O fela le council There's no le media council. media There's council nothing. fai. Yeah. Ai officiri o ikupe ko ko nge media council. Mana tu me o mai nga officiri, aru mai nga officiri ai o. Ia fa mai ia tali mai pali mi nga kai mina ngore ko ke ma lama o mai kadi nga o mai mutu nga fa pena. Ka fiolai. O mara pala me ia ko ke fa fia ngai ma. Ia ta o to atu le fautua ngai au tafao le fionga le mingiska anga seata a fai o sa o le mingiska le mau ke tu ola lo tu ia ma to wa fetu ko siri silange langa o le pisi le fionga le par mi ele o me umai kuno ma ele tali to nunga o le o fa tu ina lava to fionga minista au wale matanga fai yo imra matanga no ngal tanga tala vai wa le o me uma fa pe o sa mo par mi le wa la le upu dedications dedicate le o dedicate maka faioi ma faia ma ia sa e tu inatu e to te fa te tinga ai foi ko la le fionga mi ska fa mi fa pa o me ka ko maka nga le mi fa pa o me po le ase ko inga la nga o foi tanga tel tu ap e o ga ka ko ap ka ke ve ko foi ele inga o ka ayo o tanga ta mayor ki vi kasi o ka uma nge HRPP la tuti ya ole ka pola po fe e wa ka tasi na tanga tata wa to na ka mo fe mo sa mo yes ya ele ai mas le to o te fa tu pel tala le tasi na tanga tata wa ya ru to tonu i o so nga ta pola le a fia vaili yo la o tele fo ilona tele lo na sao ia mo le vana ngalu le TV le fakasa o tangata la lango le le e lango le fainga malo o ha uma vaenga ia na ona matua fa penatu hana wani sta to article Yes. So as I was scrolling on Facebook today through the medias, I did see an interview that the Samoa Observer had with the ex-police chief returns to back judicial review in hit-and-run conspiracy case. So, in an interview with Awapa'au, he said he intends to file an affidavit in the coming weeks in support of the judicial review application brought by HRPP Secretary Limongi. The Attorney General's office has applied to strike out the judicial review, which Awapa'au has questioned. He said that he is not asking the Supreme Court to reconsider the case simply because he disagreed with the court's decision. He said the judicial review should examine whether the correct legal and procedural processes were followed in reaching that outcome. He says, I am not here to challenge the decision already made by the court. He said, I am asking the court to review the process followed in reaching that decision. Awapa'au questioned the involvement of the former Minister of Agriculture, Lauliale Maliatoa, in directing a police officer connected to the case.
He referred to a part of the court decision that, according to him, stated the officer acted out of respect for the minister. He says there is no reason for a minister to tell a police officer what to do. That is the point. There is no such thing as out of respect for the minister in the police force. He said operational instructions within the police service should come through the Commissioner of Police and the established chain of command. The police commissioner is where the commands come from, he said. Awa Pa'au claimed there had been errors of law and procedural errors in the handling of the matter. He also raised concerns about the right to a fair trial and said the review was important to prevent similar ministerial involvement in police operations in the future. His concerns were directed at the conduct and processes surrounding the case and remain allegations to be considered by the court. Ona toe apia mai ai loa lea o le tamaloa o au Pa'au longo i tino Filipo. Kai uminga mouru ka maroa ri le ato. Aptai hana mo o tonga. Tau te afe iai ai se fai mo moala ukala le. Fa fitai ua sau fafo le unga. Whakanga ka pawala se me le wanga whaia kalu ko msinga leo leo. Whano li ai sau roa mare unga i fafo maro ngā kingi eri. Kai le waring ka ko wala au eri. Kai le wang kau mongu o eri a le anga. O soli, o le ngā lafi o yo le ngai ngai ngiusila. O le fwoi ngai efo. Le aparai i le Spring Hills i le correction. Ia i po sau sanga lo ngai pe a. Va i tai tou iei. Speaking of, ai veu whai le avar ka malo. Le avar ka malo. Ai ar watu ai no marko i ngai lango lang ka vodi bogi. Ia mai lo stato pati le ua mati la tila. Ai mai le manga ia. Alua ku mau ai lango ni. Ai mai le wata to i loa he was Raymond's right hand man. Ia ka ko bagi mai la ia le. Ai se me mana wa to e sawa o to e ta mai oi. Ko ka mai lo vai vai. Ko e ta mai ai oi. Anga e lafi pea. E fai a whaangalo aku oe ma whaangalo oe. Ale toi mana tua. A ua e toi saulava. Ahe wa ai sau e lango uange. O rua konga i wa kaunga u i conspiracy. Ale foi kalongo mai mea sa involve nga ia. Ioi. Nga e ku ngei luma. Now, ai seanga ele a kiwi ngai le ngā mea. Ia. Ai seanga ele a kiwi ngai, ai seanga ele kape ngā ai, i au preparation ngā ave uma. O mea ngā wha moe li mongi a oe. O mea uma ngā rei a taua mahana. O mea ngā wha moe li mongi a oe i lau kama mawhar kai mio e puli. E ke kape nganga uma o mea ngā. Ia rai koe oso kula mangi mea mafu ua rea o ngā. Nga sau le karangoa ia lauri. Ai whawhelang kamo o whawalo i e sa ming skau leo leo. O le kaulanga mai le case fo le. Ya lio. Ya lio ma. Me le fa pe le na. Yoi. Ale a fa fe ia fa walo. Fa mai le ni me ta oni out of respect. O ka le ba lio le tu ai nga pero fa pe. Ta tu tala no le ringo la ta fa mai. Le anga tu la fono fa leo le ni me ta oni out of respect. Sorry. Ai ana me ta o discretion na le leo. O le ala mafu anga ya la ilenga ele o koe kuko kasi mo kanga ruanga o leo rongo ikingo au ke kau pepe loa mai le aku u mala malama o karangonga ke kau karango mai o ke minga nga kar kai mior ka mao fawaro Harry Schuster nga ka yai de kai minga a o kuko kasi le makanga ruanga o leo ai dia venga mo kanga ruanga malo ele ya vea makanga ruanga malo. O lea lai sau oe, kau oso kau a mairi karangoa ua lewa nga pate, ua lewa. E kau fai mai ai le arofanga o le mea lea, le hai. O le mea, o komisinga o leo aia i kai miringei, la ua ukulou a kakoaru le mea se sao. La ua ilalo le, makanga ruenga, la ua ilalo le mingiska mea uma. Yes, e operate, e kuko akasial operation sia o leo. A o lunga uma le raninga o mea kau li a le pūlenga, executive. La ua lalo menga ka ua lalo le pule o le makanga ruenga o leo. La ua pule hele malo. A foi o le ala ko waranga a uma ya soli.
Se o koe whai aku ai a oe lea longo i kingo. O le ala le mea nga e whai aile kongu renga e whai awa o e kongu arenga whai are keiso mawala pera him. Ma vai lai lo mawanga i o le rilea le ato. Lea la ua e sau ngei, e whai mai e leingi me ka o whai out of respect, a minister cannot whakongu. Ala menga whakongu o e kula e pai sui whai ngor whaila. Ea, e koe waku, e koe susu e koe runga whaila o pera him le a maua. Ara mangingo are wha makalanga o oe nga whai are whaila nga. Au ko besinga ia. Ia. Fui a vairiri iken. O oe. Ala uri poki le nga whai mua e sa o umarkangi e pera him. To load sofa mawala. E sa o wa o mga whaila usu enga o oe le ai o nga yai. Investigation officer. Wa uma nga whai au ka penganga lawa i ka oko uma ila u whaila wa nga whaila uri poki. O loa arrest mai i ai. Mawara pepe. Komsingo surfainga. surfainga. Sui komsingo surfainga. Ala man kupu. O le ale mea na tupu. Anga e wha makala mai ko kongui. E aku i oleo e aku e arrest mai aia. Ai kau ka poki mai. O le nganga le kau ngā vire dira. Kulo wale a tau mra fa. E aku oleo ngau ki ai kau ka poki mai e mawara pepe. Mai. Ai sea, langa la ua vili aku kuila epa, a vaku whakongunga. Ea lea, vili aku kuila epa. O le ala me anko whai ale me le out of respect. Ah, pepelo. Pepelo? Ai whako le mea amka apureng sa ngele sau le vao la auli. Ake makau le fo lenga whamai u whaakongu ia e whawalo. Ia. Ili me folenga. Leng whaakongu e whawalo e kauwhi e. Kauwhi e ma whamarorori. Whamarorori. O le si vae ngā pito i maa ofa le oso mai lea le oso mai ei. Le ia taua mahana. E le i o anga mea, e le i testinga la, e o ili, po se whakongunga, po se advice ngā avela auli ia rio. E i fwese su e mea ia i mori mawar kamalo Sam, po sau so o ia ia. E le i testinga mea ngā record. Aisea. Le anga ele i au se mea whapenga. Ngā kenso ai ai i masu e ngā sika mō rio. Ai whaamano no mario. Mai. O le ala le process le kau alu e kau ave i ofa mai. Ele o uinga le process ai ele i au se mea le ai orfa i court. O i ka mō mai le winga nauka. Ia. Ele i au le court. A o le mea le wawa kuruma kai e rua. O kanga ka kongu aia, le sa o ira mea o le mea le anko whaia ma iken kaor. Le ngā renga se whe mai le si mawala. Ai whaki ngā le ulo le si mawala. Kulo swafa kekele kausi au makangi. Tau sila le waku whapeo aka i runga. Le ngā ua second tired i kou parafu. Ngā eng lafi le e oso mai o lewe vesi le mea e sa ui wha sa pasui mai mara whaingo au karangoa ma. Ia la eke ia e difo lango lau ka mori mongi. Ke le ngā kasia lau whai kau le article. E le o longo lea. He can't do this. E wa fosi mai ko so. E kanka le ko so mai kunga sa pole fai me makanga. E whawhenga ngā whai ia mea mala ngongo mea kaiminga ngā komsingo leo le la ke le whaisi mea pia. A whai la e tau sa o whamatalanga ia e tau sa ua so a whai if. E sa o ngai whamakalanga ia involve le wari ia drugs. O le marusi angala lea le o koskoso mai le ri le fafu. O e komo mele atau. O koso mai kama mafakama. Sa whai au mea ia. Wa fiwe ngofo. Wa koso mai real master. Sa i pese ai o Mr T wa koso mai real master ia mo me o fasi master. Sa whai au mea ma ngori ka ua Le wa koso mai lo e real master. Mo me o fasi master. Ya sau senga sa o ia e visi sa o i Mr Modi senga sa o alo e ku i au mea sa so songi mai kongi mai sa so songi nga ya o le lo po fe au alo ia. E whawhewhea ngā rua koe whaile tuti so review. Ngā whaalongo le leia kua re kala le keisi le ngā whai. Ngā umanga o ke ngia ia.
O mga o ke ngia ia lo ia ko rua kongi whawham ka upu. Ai la koe koe whari mele. O whea o ngā ia, i no ngā ia ma whau e roa koe koe whari mele. Ka fio lai. Ala sufa e o se te mare whape koe. O esa o ere siro makuanga ia so vo io ka whau i parakaiso ia so ia. Ai ola e au moria ma ko o nga uma le so na e fai. Anga ola e au moria fa si fa sa mo ai le ai ma si o nga fa fingi nga fa o kere sa le wo sa. Ai punga e ma si ka i oro ka are e fa o kere sa. Ora me ngare o ko pui ir keisi. Ia o kaka o wala la fi. Anga ke ale o ko foa. Vai. Ele a pia merka maro, pe a pia ka mafari asa unga. La fore ngore di reng fai ngor keisi. Na ora fele. Wangalo la ore di foi le nga ole corrupt. Mo ko mele le ngai ka ya ka. Inga E fai a kua yo le nga lau er keisi le corrupt ai whakari wa kasi le asunga ia. Kasi le ka kangi ia. Esen. Ya lea, vai na wari. Ai si de sila ya. Whai a kōna mā ngai o la ko inga e kaluanga mā lolo le ai mga luenga o koe whai. Koe mi whai runga kala wari ia mone. Me ngā ngō kei lo le mea le ngō wha ngō i le wari ia le ai tō man. Se i uma fo inga whai la ko me isa mo ngō le ngō fo i Amerika po Australia. Awangi i. Ai o mai ai ngi. Whai mea le whai olo. Sa onga ngai whai olo. Ke roi, koro. Wai whamangaro olo. Mo whamangaro. Ia. O ngō le koe ngongo mai numa. Ia olo vai. Awa ke songa whai olo nanga pia le anko e o hana. O mga matwhakanga kaya. Leave my family alone. Adi. Lea, mai lea. Mai, ya. Uma Samoa. Lea, mai leli. Oi leli, mai le ngō rea. Ore ngō fōura ka maro rongo. Oi. King's Council calls police commissioner corrupt. Sorry. Ai. What's up with King's No. Sa o King's Council le. Ore keisi le kai me ore keisi. Lenga ka unga o corrupt. E ole ngō le o rongo. Tautai. Saka kaura le observer. Tala mua mar sa mo klopo. O nga headlines mai. Kele ko ka kele ko. Io e kele viewers. Ke lola, vai ka ko kamare, fai ka ko article, ka ko online. Pingi mai la ka ko Mr. Corrupt is back. Mr. Corrupt is back to Samoa. I quote KC. Yeah, Casey. Yeah. King Corrupt. A little King Falai or King Corrupt. Wofo ni no fai longo so suri. Ah, lua e lako. E vai ya. E ngango fai ku. Ole au kuoli ya. Vai fai la ya. Vai. Ne vai. Missing hit and run investigation files were given former Commissioner Iken Kyle. Vai. Vai o le woka ko ko amaya umanga lunga me langa e fai sile manga yor sa wanga ka o sa fai fa mai. Le usa in other words vai e pita e ki nga loko la au le mari ko. Sa lo ma ko sa vai pe ka ingu. Le na mai fela oi out of everything o lau pepa e was fulu varu lau pepa o ke isilenga fai. Ai oso mai ar kala ka maro o ko mai ngot mele fa mai ele se me o la upu. What's the word Hannah? There's no out of respect or There's no out of respect. Man. Fa mai o ka ngi me nga ko lau ai sa wa o ko mai ngot mele fa mai la ngai le ngi me out of respect manga kua o or kali dia ali o
nga la nga ngofo fai le so enga le o nga olonga fa alo le oia nga i nga kai le nga fai le so enga but one thing for sure e le I making I ore so enga nga fa malo lo wai le Yeah. le fa mai la le ruling a kalasa mai I investigation ma so enga o mai nga pau le investigation anga au aku o e iai le moli o le malama la kau pula mai o le investigation hai le fa yidi o ai la ka ko ia Yeah. ia a o le ala ngaru e se le ri le o Mr Corrupt quote by the KC not me ngaru e se no Mr Corrupt how many other corrupt le o maua ma ave fer pui wa fia rate nga maua ngai mala o ile au kuku mai marau papa au mo kwa kumu akang malala o fea la le au le ngi aisa o man ko re sianga sa nganga fa mai ele o yese fa maunianga mana tua soli longo ya kami ela ko e ka o le ku fa pele o man ku o puya nga fa ya o ma termine ele o yese fa maunianga a mea o faini aisa mai le o ele e fu se afianga ma se polen o ga upuia Iri ako se kausanga karunga rua. ele ia ko se kausanga Ale ko ki overlo se lau ia ka ka ia nga mo rates. Ma o si dia ku le mo ka nga le lor ke mi le nga ye. ia le se mea le o kala ngoa sa lau ke fia la ko le upule le sau e mai langa le sau e support le judicial review man ko kongi fa fo le apili ale la o e fai le judicial review le la e sau e lango le judicial review application ali mongi ai fa awala mai lungo fa makalanga le wa le o uinga le process fa mai o ke le o popole ile fa I unga le wa au mai ele ora o problem ai o le process le anga ele ai se kula fongo maka ia la leo e fa pe mai ai e ke fa se nga ruenga o nga o lo fa alo ngi o se kangaka longo winga in other words o le o sau fa mai yes o kula fongo e black and white ele ai se ala officially ai se ala nga e fa ala vai wa o ele ai se anga e fa ala vai inga ua ka pengaku pengi a minga o le a faile arrest of me Ia kasi nga me. vai la ka ko ia ile melia ai se ala nga e ko e fa ala vai inga ua avaku le ora le out of respect ai se di se anga e la fia o si dia ku se pengi fa anga loku o eri al mero lo ngofo e so e fa kali kali ku ngia me manga ngai ke ka wo so mai ka fai si ko ai e so mai ke fia e ke sa wela ngolango la kamalea lau kamale o le pi wo mala ye ola ku lo fa fonga me sa mo manga me fero wai I rungo fonga ele ya sa o ia nga fa finga ia kar ko tu no e va anga sa wa e ke vai ngai mo fa sa furi ma ke ki ngai ni usila e va sa fa ide ko vai o sa fa ide wa I fo mo ar mor Nga pepa si kalekile ko le ya. Angaru ia wa ye lai kere le ruau e ko ro ma puli Pule lo brother le fakali mai. e vai ye pese me suyer ko ingala moro angu mela mai ro runga ia ia hana ala le sita toa Yep. So our last article for today is actually it's from the Prime Minister Laulian Malieto's page. They launched the Child Wellbeing Benefits Program. And some more positive news is a new initiative aimed at improving the health and well-being of children from birth to 35 months. This was announced by Prime Minister Laulian Malietoa. And this was actually a key fast government policy, and it was administered by the Ministry of Family and Social Affairs. So they've allocated 20 million tala to this initiative, which provides financial support while encouraging parents to meet key child health requirements.
So eligible children, Samoan citizens born from the 2nd of July 2023, they must complete a scheduled immunization check to receive ongoing benefits. Children born from the 1st of July 2026 are also entitled to a $200 baby bonus payment. So at 1 month, you receive $100. You just need to provide a birth certificate and complete a hepatitis B immunization. At 9 months, you can receive $100 if you complete the immunization at 6 weeks and 14 weeks. And at 20 months, if you complete the immunization at 12 and 15 months, you can continue receiving $100. And at 30 months, having an immunization check and receive $100. So that's a new initiative by our government of Samoa. Malo whaktai. O nisi nei o vaenga hana mali a taua o tatou manifesto ia sa wha ma tatou manuroti na wha lawi lo mai pe a tu lai mai le wha tua le tua sa mautas. Le la u wha awa wai pe a le tūlanga le o tatou benefiti ma le tupe le aru nei whanau mpepe. Pieleri? Whaavitai e o le hae whaanga solo ma se o le sao whai ar kakare o rufi le mingiska ya mo fa o takata le plan sa fa o le fai me mafai ya e pe fo ile o kaka sa fa mai pi o ke vai ko ali mongi de akair kakare pe ura ya limo e malo honorable o ka fonga mai honorable nunga skala ai oi ya tauna mai lau sunga e pisa kasira mingiska tu low o lona uro i paia inga a o ka malo langa fo o susunga o susunga a lufi ole o le kumua e li so unga ya fa taifo ya i tu langa o le fa wa wina o polo misi ma folfolanga o fa manuyanga ya mo fa nau ya me se fo yo nai tina mai tanga ya ma pepe ya tole ele o koe popole la sa mo ele mele o le fai pepe. Dia waranga wo le kam ko ko population wo le vanga le keles ka ko population. Iyo. Lo se la kala le pepe a le skala le skala ai se ka se la kala il corso limma singa nenga fam kala ko hana. Ya kwa le leia. Ai tau tele i mama o tu mata o lunga ya nisi pole se si vai ngole ole media watch. Oi, ele me mari o ko mangkua ile o le kangi dei o le lango ka malo o Mr Corrupt. Le ile ka o KC, le ka o KC o lo sa ona le la fama. Fengo fien. O ngai fa per kangi ma le kuskusinga ka malo. Ai mangkua for ka mai mo mier fa diu. Ia nga. Nengo fa ko ya o ele o longo le. Ioi. E sa o ala, la yo langa lo fa pe, langa longo ele le sengangu. Nga sa. Wa ka yo ya ku ngame. La ile tau te o effect. E kau ke le o ngi me langa ole, mana tua o leanga fai langa mori mau fa Samoa. Fa aliliu o nga ore mafuanga ele sengangu. A ole ala kusi mai la ala, ora se lo loko kusi nga fa per. Fa aliliu le hintu le o Shabin. Oh, vaenga fa manuyanga ia mo ai me se fole vaenga article 5. O le si mata upu manatu le a Tautai A'e. O te lope na mau waisina o totonga. O le tupelea e ta ua mai le fono fa vai a faleata lua. Ia ta ua mai se o le fatu maua se so ta inga male fionga ya mo ausa. Ona sa auto mo faila vai so ta ia tu ia ole a manatu se ita fa pa fala mo tai au le mata upule le ole fa to so ta mai le fionga ya mo ausa ya te fa maruru mai fa to mai ala to fon tanga ma vai ya le ua fa pe mai mo se ma se so ta inga tai au for sia le fa mani no mai ele se me o popole le se me se fo i tu singa la se kas ba kasi nga ni se se nga ya kasi e fa fenga fa ir kan ko kasi ma ko le fo yo e o le kai fongo ia mar ko tia which o wain ala kingu e mar po se furu lima kangaka
Ma ka rio ku pe nga ngenga keleng fa nga ku venga sera lima fuka ra len ku fa alkanga. Ya ko ngo menga le nga rie. A wa mai fole article pe fole nga fole se be nga oi. Ala te whai atu ai o le tele ava no wala ngora kau whaleanga le mele. Tau whaleanga defamatory. Ia, ai o te loa. Ia, ele a whaina o luke a ka le ele whamaikanga kau le. Lea, le article le na mai nei runga. Toi bifo runga le mai vai. Oka ngi mau se le ngi wa. Ai mai e male atu se fionga mo au sama. Ia Mary ma. Ia le wa whaftai fo. Ia le a whaina. Ato nue. Se sa ile Tautai A'e le foto connecti mai I se messenger tu sia ia te wala ole on le tatou program le vo acknowledge atu le la open le fionga le ile te mai tai fono ia mo le famani no ngole vaenga ia ele lu foi po la fila fi mai ai ku le vaenga la me makai ku mo ia ia ola friend makeri wo make masangi makeri wo ale a vole me wa ele fia wo ya le king la kama fo ya best friend ma ya o le si vaenga o le tulanga le e se tatou atu mo le vaenga le na tau fai mai korkola nga ua I le fare famsino e le video nano uva tua fo I Perry ya o le famsino nga lea le reportia mai lunga o le Samoa Klopo te lopena I tau I fo I hana o le tūlanga I le case fo I lea mana tua stama fo I lea le atau ole no whaitoi remember hana da e kai le na tautuina le ava ia tatou o Victorville le fua Victorville a le la u fai le case lea a le toi o mai toi veve si fafo e le veve apea na faa o li mai se tasi o a inga o le molia I seisi o le a inga o le ua maliu mai tulou mai o le o te tau po le vaenga le mo ta ai le case lea I vaenga foi le na afia na le tau mesina le ile video lea ai e fasi fa ngor kala le ali le atau o le bingo la fa matalanga o skamare an ku avai o longi le sa tau tu avai o le fu ai Victorville na uma lo le vai aso atol matou se singafo malanga mai lo Samoa au matou fate ia e o le maute o Pope area e po Utah ai matou fate ia na wa patu manu tu tala le o mali wa tu Samoa stama ya ele ia mo o ili wa paule tu langa fa le tonu ya ono nei te mi fai ngata ai toyo mai toe vevesi ma tu langa ya e fa fitai ya fo walele e fa pe ele o yeni me o li potia mai na ngonga ni tu langa fo ile le fa fitai fo ila ile presence a malo na peina le tate vai to ile video na va vena fo ia ile fa fitai o li tu langa fa pena o le isi vaenga le atua o le maliu ai o se tasio o uso foi po atali I talonga la kapi ne sa fai le marisi ma la uva tua le video le lunga fa malulu le va tua le video le nei ia fautua ina le mai moanga le tatou watunu ia ona e ina I vaenga o video fa ali mai ni manuanga matulanga foi o fusuanga violence ia fautua ina la mai mo mala mata ele fina ngalo la vai fa wa wile faina ia sia vatulunga mis foni songa ngana ona o le fala vela o ile na pina manu mai il fala vela vele mali wailo mastasio o so mai le fio anga si umu ta wile ese le matautia le atau o le me o ia ile tulanga le tatou la kapima tulanga wa ia samo kene nga afia ma au mai mo sa kan ku pe kama ia misa mala ko misa ya o to vai le ia ila isi atana le ile wa vai ku mo wa vai le ala la tongi mai la ikikile a vai tatou ia ole fesilia ia wa mafua ise ana violence fa pene langa e faila utala li atau au te loa majority and most o ka maki Samoa le wale laka pi Samoa woula uma le isa nga me kongonga o ia o
o so enga wai pe o le whamatatalanga na mawala uso o tanga I le te tasi o sui o le ainga o stama tu lo sa vea tama stama le umaliu na mawala uso ta inga I nei na ia au mai fo nei nisi o ata wa o fisidi ele o maua se video le taimi tonu le pa u wai po le oi lena afia ai mafa o li mai le tangata a wala ngai koe e mo ele video le na vatu nei o la uta tia I lalo ai o isi fa pe mai o se po le mea awa fainted mamali wai ai o le mea mauti no ma me moni le atawa na fa o li mai le tangata ona o le tu au tiro foi mo le ro te mile fa ilo to lo tatou por kalame o le ata le o le fata o sta mai fa solo ilo na ua il te mile la ta oto ai le mota fa tau sau por fa le madiu le te mile nei le ye le ata le o la avatu ilunga to se sila man ele se fainted la me le kupu ala foi ia Pise ngai fi bole. ia po se ala kulo wa to vi futasia fa mo le le ata le ilunga asi sila tu la yo ole to I le ma la o kau vai wa fa mai fam talanga ale suyo le ainga ia nei le fia fi po le uli la so ta inga tu e ungo o mamu ma faka pe la e tu lo le ngana e piliki ko kong Se ma ai. e winga na e vai tu la ya fianga ia lono winga le puku le e to vi fo le tu le talia ai to e vatu la le video le asi to mai tau mai ai si kau vali ya kusinga kama ya ka yo kupu to play mai la yo le video le lo na matanga fa mo le lava Perry lungo tatua before tato video le amatanga vai o le kau fai rush o matanga ta man do le e mo mai I me puerta le upa u lalo e le o ka paule o le video le kau kilia le ta auto mai a o le fa matalang a waru pe fa o la tu wa matang pong salva le pata tu wa ya ila ya me ia ko ile si va en ora au fusu ile si piko la langa a o fe ma fe a le tau to ila vai E le por ma ai kasi le nga fa ali mai por ma nga kasi ngla ve ai skam. oi oi e fa tu na le ka mo e mai ma ua tatau na fai se fuafua ngai ta longa nei na ia malu pui le leva fo ina tavai atu po o se a onga fo ile fo ina fai mai fo fusuanga dongi ia le sika mai kiki le uru le sika mai kiki pe se fangu le kongi mai maka kiki fa to le se pui nga malanga ua pepe si le mele o fola o fa sainga le yako Mole pole. wale popoi le au maka o matuale ai se popoi wale foi le wale popole a po le a se tu langa e tua ia nei to inga ele tau foi lana so ona tu fawina a o fio anga foi manu le ia tau o ia se va e nga yongo mau ai se pui nga mo ila to e ma fai nga ia se fa ma maluinga ma se pui nga o ngai fesili nga o nai fesili na le vatu e ma fai nga mai se la ko pui nga ma kuale leo le e makai idi kar ko winga foi mengi o kaule le ai meia anga foi o kaule le foi solo musa i kaule le ai meia ya idi si video le lenga sen mai nei ele uso ya natu ya se tau se kau play tu la le video le fa mo le mole pe si enko SMI enko ya fa mo tu le video le lu ya tau wa so ni mai umana ni so tatou ro ngal le media le nga ole o mai le so o le ka mo fai le identify po o yai se isi o yai se evidence o su enga kongor ka nga kale le nga afies kamarea mai le ta auto mai Tro. se ko focus ai po fa mo le mo pio le tau ese mai le anko le video le a se tu focus ai tu fa mo le mo okay le pe a mata tu la wa I o puku ngai ya le pe a tangia mai o ina a mata tu ai le a mata na mata tala ave mo bo ko ka le mo ko I vai le ko le ko le mai mo ya lela e mata tala e ro fa pe o lela e uma e ngai wa ele ke wa vai sa vali vali al tanga tele para seila
Pinga la bea ku se. E la vea mai tu tonu le puku lea. O sa aelanga ua sa valia kua ua le mawhaianga. Ai e fōringa mai o lea ma tua a fia i tu tonu le putu. Le lai pe tau mana ia mai le video le na se mai e whakta ia natu. Mai, e pe o kokongu i le la vea mai ai. Ona sa vari e se mea la ia le whapeli fo ama parasi e lalo. O mi kama sa o me ye mo le ya ka kang fo mo fai. Pea whengra vei kongi o. Ia. Na ua avatu lungo le tatou porukalame. Ona ua lama whae ule tatou taimi fo i le reivanga o le fiafi. Ona ua avatu lava e sa ili lau tele. Oi fo i o nofo ma se wha matalanga. Oi fo i o na silafia. Awe ke nganga le. Awe ke ufiufia ma whai o e mga ngā o le angasala. Lei o lo fa moni ya ma u fo ine ya mo o ngia monga o le mero ro nga langa o lo wo ki nga ka kulo. O nei ta alu fa matala fa makala sa o me nga eva ai. Le to man. A fa ya e ke le I mau ki ngo o ia le ai e kau so lau fa makala nga I se fa nga ka ile me nga ka lau fa makala. E o ngi fa pe o vai kulo ai to I lo. Ne ai. A whea ngai whawai ako, mo e kwa lire mare maa. Alua kua ia o ngā ua pisi mai ko kongu wa ai ngā ua ai ngā lako mare maa, ngā kai ngā. Iyo, ia ai oro mo mia malo le malo. Ia, last tatou vai ngā tatou New Zealand First, sore wala kari kak whenga palo kari. O ai mai eri ka kapenga ngā kak whenga palo tali etu. Kai, wala so, a November Au wak sore ko ka whai yo la ko ka sore. Yo lai le ka ko New Zealand First. Na ka ku lai le ya Western Peters ya mai fo langa ya team. Yo ba fo la fo ka fai ka mo soro isi sui. Ya langa li kai. Saro po September October. Awa sisi latu. Sau noa ngā le sunga ya Winston Peters o le sui pale mia malo New Zealand. We are trying to rebuild a society. We will campaign on a 5K per child payment for citizens to have up to 3 children. Boy. Lima per child. Per child. Whafkaya Samoa la whako aka ko o step 1. 200 and 100. At least la wa maka ka ko le 5K. Or fisili le atau. O tau to yeso la ngona fia faita mai titi te mine. Nei. Para lima que aí lá ele ia vaca mulher. Dia kai lava. E magai si aqui que logo Se furu li mafi. Le langa lefa mai 5K per Jau. Ala ka ver ka kopulere. Ai. Ale o venga nga o mele sa vari ya va ku le pule. Ya sa no ya balanga nga o le mele o le 5K per Jau. Sa fa me ro mar pule o langa ma. Ya o ta pena to e ta pena mole mai nga fo le 5K per Jau. Ka pena fa mo poka la mai ka pena. Le o haula ia. O fa pia. O le la ka ko ka pena la akele ngira o movie sa mo ile lo se la umar ka se la u ma singa le wo so sa mo. Iyo e. Paula of city for it. Kanga le top. Eu mauro la mal pule mangima adopt. Ma se mas kailima top Yeah. Who's gonna look after your kids? Your adopted kids. Vai ke oru mai ko ka fika mai ki look after o ru. Vai ka fai o tatou por kala me tau tere mai anai lo te vai atu le te tulanga fo yo fasala longa
mo tatou aonga au le aonga pila akele la ku fasalonga faifua lunga ka kopokami ari ado ele yangi fasalonga pesenga o fai aku lunga i la la aonga ana e pura na ka ke le rua kusinga fai ni ke ngi mo kwa ya ole fa tangi ma fa tala ula de tatou aonga tamatua i fo ia le tatou skopa ia a tala noa ia Samoa College ia o tatou tala noa i le aonga e fa me melo uma ia li to tele tono le tatou tunu ia o lea e tapena le latou poloketi le nei o le nau ta inga ia aua le toe fa le leia ia o le fale po o le science lab ia mo lea o ina o alo mafanau ia o toa ia o foma ia mo le au iluma e toi manuia le tatou tunu e le whabelanga o kanga kamakuai ma kingi kuai o skopa tatou u malava so se Samoa e le leilo loto ma e fianga le lei na wailunga uma details le sitala online o uma tulanga uma o lo ma tongi ma lo sao lea ka ko fo ie pesenga fa fo mai langa o mengi o science labs ma me o computer labs e o labs ngai wo levango ka fero wa ie o pesenga o ka e uinga o le alu ai ko ngofo sa u fo de ai tatou lango uma so se tama fa nau na e o ngai sa mo te langona le loto e te fai me le leiai o le tatou Samoa College STEM project le o le lua felus mo no o se kengi po sa isanga ka si ke sanga ka kamas kolis o touia tamaitai ia wale e sire ka fasa lau va pe o touia tamaitai kolisi te mi fo tatou o wa o ngai pesenga o ka alo koi anga ko fia mo ya kai lu se ro ka ya ioi au ke muse ka o ko ngo ki o ko fa de kongo ka e matou lai ka ke re inga ko mo e le ni me vo te le i lo tou au foi business a fa pe foi la ona taimi na tou mo o ya le atou ko ko se ro ka ya tolu se la tala ioi o tou ia a fa pe foi o e te netia na tou a onga manae le fionga le pule ia ai pe na a tou fia ai na so e fanga fua o tou e mat na o mai kupe ia e re ke mi ngi ko fa si ku e pesca mangalo e me se le au pepe tala kasinga kakanga o mango pengo foma ia no no wori ia ke ro ma fuanga o vai da wori ia ai on ma fuanga na fia ro ia ta mai fa fingo fina mo ni te awa o le pepe ia anga le uma ia yonga ko kongi a varuti ele di Giselle ele e mo la ele bank account vai ele bank account Mangu ya ni la foi na mara ko ide fia re o bebere maranga Samoa ia lango fa moi o si tatou wa onga kolisio Samoa ia foi mai la ia le tatou panel livanga o le afiafi ia ana final words fa tai mo tape nei no tatou e o fasi umina te fau e fa tape nei no tatou media watch I swing on media watch no way twice a week we're going to be having media watch every Monday and Friday. Oh yeah, quite late. Yeah. It's about time. Yeah, malo mo tape nanga ai le lafo jale ataua mo se sa nonga fai. Tu na tu ngor fasi silanga le ia si kauso makua ya vui. O kuso fasi silanga ngi le kere nga fai fu ngor kaku o korisio Samoa. Ma mea se mako ainga Samoa sa ki ai salolonga. Yeah. Yeah, se fonga inatu. Tu lo Samoa ma le fafunganga le lango mia le tofa pe o ia fo il fautanga fai ngata ne isopo le manuvale a wala le mafuali i fa saunga ona vele malabe o le nei fa silanga taua tu lo lava ai fa tu lo tu fo i pa ia o matunu o salonga wale fio yo tia masalo manuvai su tinosi ia o su am tu papa ma le male lenga le male toa
tau si vaatele le frefia ma le fale sala fai ma upu ia te oe sale longa. Ai tainane le tapo inga i le au vaa o salvi o lo faatuna paulia. Faatuna paulia ai o le tala le ia keriso tulau na lava. O la ngaso mātou faatau vaa. Whaanga tonu le malama e le paia o le nofo a suafa whapea suli ma feo i o le suafa tia o faua i sa le rolonga. E whapea, o tasi nei le tō wha i e u tau siro tātou a inga ma le mauta i whale atatau. Whale atatu o le an tātou whei loai ma se i tala i le tele o niso ma tāupu ma whawhi tāuli o lo tūlai me pēa i lo tātou a inga i whale atatu. Ai maise o nisi o mata upu tu ua mai le tausanga walu. E mo mia lo tatou au vapo te boto. Ai se i whaleina awa se manuia au iluma o lo tatou ainga. Whaamoremole. Whaatanga mai sau whaapolo polo i lau ato. Awa le tatou whilo inga. Mo molia tua i le tua. Lo o tou soi fua lau le lei tātou te wheilo iai i le aso. Whaaftai, tia sione ma suafa uma tia o lo tau sia le tātou ainga i sale longa. Ia, sau nong whai ule a tau le mangara fiafi. Le ngang fifia lava ma le ngang whaakai uro koe whaakasi mai kako pōkalame. Maka ngofia fwoi kako whaasoa ngai fiafi. Ia, a sa mo fo sila. Ia, kako whira i kai au. Taro e whangisi, ni mga upu kai au, ia kasi misi i kakarangoi. Ai, kako whira i kai au. Ia, le nā tō nulava, e te le tātou mata upu tai au, wha waupea matulang. Ia, nā uwha ilo atu e lua tātou media watch, aso ngā fua māso whairi te tasi. Lai ma mori mero whaanga o elevisi mori. Tui vasa. Oh. Mo o lua. Karo whai. Ia lo whako. Lo whako vise. Ya, wandu foi stamana no wa mutulo na wa tasilo na la a pero foi vai o meu no mo vai ya o toe fa sa oro na vai o meu wala pinga o mire o meu nga o mo kipi mo mo ga iri fa popora ro ko pare ya wala talo fa nga te vasa ya ma to felo ya na fi ma le uso le fale o le tausi tu vasa. O lo i nei ia, mo le toelo whaanga fo i le tofine ia marisunga whawhia ngai ngau lo i nei. Nisi o lo whai malanga mai maasia si o mātou uturu nei, ia, enjoy the beautiful weather, the cold weather of Okilani ia po mātou fo i Aotearoa, New Zealand. Ua tau warunga le proklame levanga o le fiafi, ia, mo le atu wha malo ma le whawhitele Samoa, share tātou proklame, ia. Le fo i mai au ko ki poro ki reko alu se mea ma toro no foi fai al por kalami ia ma fata pena fo e wa fo ile sauni atu ma to fai nga palo tai au te ro nei e se ngana o le tau mari la fo fonga va tele like love and subscribe ia i lungo le tato YouTube channel o lo sao fo ile na ia awale tato wa por kalami tai au ayo pisi Mr Falai wole join mai ai ia tai au sa ili tato wa no sa join mai tato uso ya faʻafono. Ia mai foi se o tonga ia ai po toe talia e luisa i o fale ia po ese se me o nofo ile dei mi ona o anga fai ngai fai mai o America fai la so taiao asia talia tau mana ma tu fatu ma tatu team so fua mai manuia. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today.
provider of high quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Mo le whaongai no le talo voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana utuai le ta vale le ngata whaulea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausiei no whale, mauta malawa i Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga i te manau le, o na o omi lea. O na whiriwhiri lea o le whaloloa ma le nuu o lo iai le nei whaloloa. Mautinoa ua sa o le leile fa o loa marenu. Filifili leo fai o le talo fa vauta i te fia fata wina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se furu tala. O na filifili lea o le upu check out e fa mautu wai lau fata. Mare tua, fatu mo fa mo ngai pe o lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e mai se le tua tusi. O lo ainga i Samoa, mane tua, fatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tomi na ilo fatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vai ngau le lalangi. A mai aloa, o na submit leo o lau fatau. O le temi la vai mai ai lau fatau, o le a fiti se fa ai loi loi lo ainga i Samoa, e ala i se te autus tu sia i le telefoni po o le email. E fa mautu wai le fatau. Mane tua, Pacific 40, ma le talo fa voucher.